number 3 FM re fete lo ka re topa fela gona fa le go www.mcrs.co.za ge ile ga jwale gona ka kapa ya radio ke ya ka fale go tloutša baroka a professor Moremi ke moka a tšee sebaka se a tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona dumela professor hle a ke go tame malome ka kapa a ke boe ke tamiše a ke tamiše magoši a gaborena bokgošigadi ke dumediša batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka Facebook ke a letama ka moka ke dumediša bagešo baruti ba porofeta mangaka a gaborena ka moka a setšo mmogo le bana ba bannyane ke re dumelang bana bešo sa mathomo malome ka kapa a ke thome ka gore nako yela ya gore batho ba go bale e fihlile ke nako ya sephetephete wa gešo go ba gešo ka moka mo le leng gona ba le re theeleditšeng ka gare ga difatanaga kgopelo ya ka ke le moroka ke gore a re reileng ga botse ene bao e lego gore ba e phepa ka lethabo la mmotlana ke bolela ka jwala ka kgopelo e kgolo ba gešo ge o tseba gore o ya go nwa tlogela koloi ka gae and then go ba o nyake driver o tsebang gore ga a fihlelle se wena o se fihlellang sa thabo la mmotlana ka lebaka la gore ka morago ga di-holiday tše go sane bophelo so re kgopela gore batswadi ke a le kgopela ba bontate le seke la lahla bana bana ba tla ba šala ba nnoši batswadi ba bomme ke a le kgopela le seke la tla la lahla bana ba šala ba nnoši re ilang dikoloi gabotse ke kgopela gape gore ba e lego gore ke baswa ba gaborena boa buti ya rena ba tla gae boa buti tla le reila gabotse koloi ye nngwe le nngwe e ne lebelo fela mo tseleng ga go gantšhetšwane gore go swantše go kitimwe a gone reisisi mo tseleng re tsamaya re reila gabotse o ka no fihla ka pela mara se se šalang ka moka re ya go feleletša re fihlile ke ne kgopelo ya gore meloko le metswalle ka moka mo le lego gona kgole le kgausu ke nako ya gore motho mo le mongwe a bolele le badimo ba gabo ke bolela ka kua lefelong la bolala bahu mo
then re kgone go tseba gore go thuša jwang. A ke go dumediše malome ka kapa le go leboga go ba le wena. Ke lebogile kudu malome ka kapa, ke nagana gore o ka ba fa mabedi a mararo le wena. Ke go leboge Moroka, ke go leboge Professor Moremi ka gare ga sealemoya sa rena sa Motse Community Radio ya Lekgotlakgašo a la Selegae ba le a re a le amogela. Moroka o a re reša ngwanešo, o a re reša nnete ga nke e tlalletšwa ebile e fokotswa ka baka la gore nnete ge motho a fetša go e bolela re no šala re kgotsa re maketše ke ye e nyakegago. So batswadi ke phentše ke fa batho mohlala ke re ge o ka re o tsoga wa kry-a o opa ke tlhogo wa ya docteng wa re go fihla docteng wa re ko opa ke loto, doctor o tlo go fa dipilisi tša loto, tlhogo ya tšwela pele ya opa. Well, ntle le go senya sebaka magagesho metsotso ke lesomeseswai fela go ikela go ere ya 18 minutes before the hour 10 o'clock. Ke ya gona ka fale go ba libarna ka fale gore ba ye go rolela se borala ka baka la gore ge ile mampia a lapile melela re ya leboga. Go tlo tlhalosa ofe, go tlo tlhalosa wena ba tša microphone o batametše mo wena mo we ke moka o ka nape wa dumediša motheeletši wa nape wa rola seo se go imela go kgaetšedi yaka. Ke a le dumedisa ka moka mo Motse, ke lebogele wena ntate ka kapa, ke lebogele ntate Moremi, ke lebogele bašomi ba gago ka moka. Nna ke le tlhoka ina mo letšatšing la ka tšeno, nna re tlile mo ka sello, re tlisitse ke sello sa mokgekolo, ga ke tlo mmolela ka leina. Nna ko lapeng re nna le koko, ke nna le bana ba ka le bana ba geso, le ge re le mo re šile bana ko Nisto gore ba sa le mo ge re boa re tla ba lata, le bona ke batho ba ba re itseng gore re phela bjang ko gae. Rena ge re tlile mo re tlo nyaka thušo, nna thušo ya rena ko re lla ka mokgekolo ga re tshware ga pila. Koko o re latile ga bo rena, nna ga eso mogolo ke thaba khubidu ga Madisa, mma rena o hlokofetse ka le nna ke ile ge ke re phapha bantha re mama ga go hlokofetse o sentse o sa lesia, ke a amogela gore mama ga a teng, ke a kwešiša yanong. Mme o re tsere kwa a re tla ba bana ba gage, mare ge re fihla mo motseng wa ga Manyaka ga re sa le bana ba gage, wa thoma wa re tšhentšhetsa. Ga re tšhentšhetsa bja gore nna re thomo o tlabega, re re mme yanong go re tsa ga bo rena o tlo re ira dio tsa mohuto, ankere o re tsere ga bo rena wa rwena o tlo re dira bana ba gago ka ge wena o sana bana ba gago. A re yanong ra re mme se o re irang sona ka tšeno ke eng? Kgaetšedi yaka koko o le dira eng ka botlalo ge o šetše o di bala ka etee ka etee? Ntate ka kapa re kgone re mme ga a romanya, mme o kgone re omanya ko gae ene mme o kgone re botsa mantswe a bohloko. O ka se re tate ka kapa ge o omanya like go re omanya maybe re tshwere something re irang wa re hai lena la tena lena bana tenang hai nna nka se le kgone a go kaone nna le ka ntswela ka motsela tsamaya le maabane ke sentse ke sa bolela o ntshela rena ara ausola amara rena ga ke tlo kgone o nna le Sophie ga go kaone a tsamaye na ka tsamaya ka ga maki ko re phelang ko teng. Ge ke fihla ka botsa mme wa ka mola ka re yanong ge go le so re ka e bereka bjang, mme ga ntha rena ke motswele ka motse ke e kae nong go mpotsa gore nna ge ke etswa mo bošigombo ko le ba kae. Bo Makhi ba ile ga ba mpotsa ba ra Sophie a gona ko kang go ya ke ge eno ka mola wena mo emele ga go ra re tswa ka ke itela wena o tso tsamaya. Sophie ko wena ke gopela o lokiše taba yela ya mathomo ya gore ko wena hloka ina ka ge o šetše o ditsebišitše go batho ba botše gore wena o mang wa ga mang gore re kgone go tseba re bolela le mang. Nna ke nna Madisa Sophie ko Lesehleng. Okay, wena le mama ga botse le ne le diphapano goba mmogo le ba ba le go fa goba o le llang ka ena ga a gona fa? O re llang ka ena re lla ka ena mme wa senteng mo ka buita rena. Ore le lla ka koko? Aga se seng se koko a go ria go sona ke tate ka kapa mme ga hlaga mogolong
mme o golela ngwana a usaka mme ga wa mogolong a ke re yona kgwedi ga ra bona tšhelete mme mo ekeneng le dilo tsa di rekileng a di balege dio tse go di bala di tsile bo ma4 something yana ge re mmusa re ano ge ausi na steng ge ausi a fitla mmotsare mme ka bano kwena o golela ngwanaka a go kaone o nne bonnyanenyana le nang gore le nna ke tle ke kgone go bona re le nna ke irang ka yona mmamorare ngwana ga o tša thata wa jang thata ba re ke mang kwena ba ra ngwana ausi ba re ngwanola o tša thata mmare mme o ile ga a bolela a yena ya gage tšhelete ena e ka se ire selo ya gage ga ire selo e bereka mehola a gage go tlo o bereka ya ngwano le ga boa mogolong le kgwedi ga boa mogolong o re reketse 25 then nna 25 ko ga ya bopi ga re kgone re lekana ke 50 le ana nantsa re ka 50 a re tsere gore a reke 25 and 25 ko ga e fela ka beke tse pedi be ka di stere ya pala ge bopi bola bo fela ke nna ola ka go bo makhelwane ao nka dimeng tšhelete ba ntsha tšhelete la ba nneya ke nna ola ko reka 12.5 ye ke kgonang go e fihlelela ko reka 12.5 ya bopi bola ra botša ba boa gape ba re lahla gape ke nna ola ke boela gape a wa nna nka dimeng bokana le go myanong ge ke bolela ke rekile bopi ga 2 le go myanong bo re botjang bo sa rekile ke nna ke rekile bopi ga 2 ka di matšhelete go bo makhelwane kana ba itse bophelo bo rena re bo phelang ko gae le go mbyane le rena ge re tshwere ke tlala re kgone o hloka dijo ko gae le maabane ge ke bolela ne re sana dijo ko gae makhelwane o ngathetse khabetše ka etsa ka isa ko go se ka o tša le bana ebile le khabetše o le nna e ntlhaile ge ke fitla ka ra mankele gape nna ka se bolele batho sorry kara makhelwane ka re nna ga ka tša ko gae a re mabapileng ka re mabapile sešeba a wa mme ola ke ga ngathela bogobe ke nna mola ke tša kgaitšedi yaka fa o ama number 2 ke tlotla ka molago yena koko le motswadi mmago lena ba tlhobana jwang koko ngwetši ya lapa alright kgaitšedi yaka ngwaneno o mo kwele gore o ileng go bolelwa ka ngwana gago ka rata ya ngwana gago le ditiragalo tše dintšha ka gae o ka tlaleletša ka goreng kapa o ka fokotša ka goreng tate ka kapa mokgekolo e le nna o a re kwane ngwanešo e no re koko le ge e le gore lene diphapano tša lena polelo ya gore mokgekolo a se yona ngwana ka e lokiše ke koko le ge go ka tlhogodutše jwang kapa jwang ke koko e sego mokgekolong e lokiše wa mona mme ke na le diphapano nena ene mme le son na nrate mme o golela ngwanake e ke sena pasa ke ile a timela ka tša ngwana ka motliša gae mme a tša ngwana ka a ya sekolong a tla sekolong a botša ba sekolo re batho ba sekolo nthušeng batho ba sekolo ba mona le ngwana a tsamaya a le ngwatša tšhelete ya ngwanaka gao e ntse go yane nako ke fela ke le motho gore nna ke a ditlhehlela ka baka la gore ka ga ya ke na peace a ke robale a ke nnišege ka baka la mme ke thoba ke mmotša mme kgone mpotša re le dimpia ke le kere le sena selo le sokola le maratha manna lahlile gona kokwa le natse le bitla la lena le sapota ke nna go se le rekele ke nna bupi ke nna go se ke le support le khono go se le support ke nna o tša tšhete tša gago o di shametseng ya batho ne ile ngwanaka ana dieta ngwanaka ana diaparo ngwanaka ana di underpen marwa mo golela mehle e ke mo le mme mpa tšheta ngwanaka o mpotša gore tšheta ngwana gago o ka se kry ngwana go ja thata aida o ke go fa tšheta ngwana gago o sepela mo lapelle gore ke tibeletse ke pasa ke re mme ke go bona ntiriše pasa o re nna ke re shimpia go tshwana le wena pasa ene a fetša mo o re botša rena o tsama botša batho gore tša dimpia tše o di šega botsona go dumega ga rena re le bana ba gage nna ntho e ntshwara ga bohloko gore ke gotse bophelo gore a bo tshwane batho ba bana mamela ntatle ke sa le ngwana papela nrepa ke sa le ngwana ba ka re mmala mama se ke ka le teng
ya le gona ba ntishang kgetso mogolo ile ka kra ngwana gae a sokola ngwana ga a tle sisho mo soropeng sa gage ngwana ga a hloka dijo e bile nna ka tša karabelo ke hlane malapa a batho ke nyaka tša go sha ke hlela ko be thubugile ke re mo go thubugileng o go apara ke nna ka mo go sa thubuga ke apesha ngwana gae ngwana go letse ka matsogong a ke a mosha ngwana gae letswele le sena selo ke ga mogokolo a etla a tlo re nyaka hane go tla a tlo re nyaka mme o re nyaka a tla re tlaishe go re nna ga ya rena dijo o pata di shepa o tla di bjana tša ka gae o nyela ka tsona metseng a batho yena ya ge tšhelete a supporte selo ga e re selo ngwana ka gone o ya sekolong o rekela ngwana ka oversize december ko sa rekela ngwana diaparo ko se ke mo kitimiše e ke sonna gae nna a ke dule a ke a tlaešaga ka gae nna ka baka la gage e ke ntse ka gae a ke na peace ke lekile go tsamaya di-doctor ke tswa kgole ka di-doctor ba mpotsa gore lapa lela a le ntshwanele lapa lela mphiša gaetsedi nke ke motšhentong ke kwele ba re o ngwetse ya lapa o ngwetse ya koko ke mmabone okay o bereka go riang e ke bereka magatane e ke kgone go ja le dijo ka gae ke tliša ka gae gona ke a ke sa bereka mme o mpona ka re ke selo ka gae gona ke sapota bana gae ka gore ke ša mmele nne mabane ka gae o go sena sešeba mapele mmele o rekiša ko wena ee okay maone ke tso phanda tšhelete ke phandile 170 gore ke re ke šeba ka gae gore bana ba gae ba lela ba šele ka baka la gore a gona nko e tswang le mmina ka gae ke nno mogolo ka gae a buta ko tswile ka baka la mme a bute gona nno gae o ganotla gore nna nka setle mme e seng ka re robale ke kwele o bolela ka taba ya gore ga o dule ka gae o motho wa hlehlang thata ka baka la gore ka gae ga o na peace nkane kgaetšedi ya ka o sa re ge o šetse o hlehlile and then wa kgona go kry-a tšhelete ye o phelang o botša mokgekolo gore a go fe yona o namele ka yona o ye home affairs o dira pasa ka baka la gore a kere ke potsa gore ke tlo itirela pele ke bona gore tšhelete ke naneng yona go kare ke ishe ka gae e ke sena kgopola gore nka itša ka e rapasa ke bile le kgopola gore bana ba gae ba tlo jang bantla se ke sa bane kgopola gore e ke kere le matogo a ke re paseng be gona e ke le gae mme gore nna ke gapa mogofe ne ngwana gae a ke gape mogofe nena ngwana gae o leka gore a re gotlagane mme yena a re bone re le selo gona no go tša 2000 ka moka ga re ka bopi a gona selo ka gae a rena dishepa a re ka mo go kgaetšedi ya ka kamo a re re tla mo go wena re tla mo go wena a kere o ngwana motho le ba ba boletse o ba kwele before re ya ka kua go koko re nyaka gore re be re kwele matlhakore a lena ka moka gore wena go tše bana beno ba di bolelang o tseba eng ke eng e o sa itsebeng Thobela ke tlhoka ina kwa ntwane nna ntheng ga ka ntshang auso ntha reng yena ana pasa o na le yona tate pasa o na le yona o mmotsisa ra etswa ko gae a etswa ko gae sala e tsamaya neng mo sala tsamaya ngwaga ma ene ngwana a tsamaya o sala le ma o eng le ba oh tlhoka ina o ke a usaka le ba motho re ba bana ba mosadi mo one okay mmotsisa ra sala tsamaya mo tatene ntsale ka khallela na re hlokomela ngwana re sokola le ngwana gage a sana ba ba le ngwana hlokomela ke rena a sana go itse kwa ile ngwana o tja mo gae a ke gore tšhelete ngwana e gole e rile ke ba ko sekolong pasana serana yone e teng ko moneng tšha ba monnaga a mare re ne pas aya dimela tsere ke ntate ke monnaga ke go ka bo yang gore le mosadi tsere monnaga ba pasa ka e wa bia e teng ga gona pasa e metseng e sware jalo koko wena ke bone ge ngwana wa bolela gore o phela ka go rekiša mmele o sega ka mara jo nna jo a re ko wena gore se se o reng auso ka mokwa o na bolela gompiano ena wa bolela gore ngwana gale ko gae o hlokomela ke ma
because gore ausi a hlehle ga itiri kana ga etla go gae wa gegebiwa ba re o robala ka go botsamang gore ngwana a motlise go gae o bone re nna ge ke hletla ngwana ke o tlo sala le mang mo ke yante ene gore ausi a hlehle gore a tlise ngwana gae mme o ile ge ausi a tlisa ngwana go gae a re nna ke tla ba mma go ngwano le go mbianong ge thoma ausi a morare mme ngwana ke o shota kang leng a re wena kgomola ga ona ngwana ko wa ka o nkofe kgaitsedi ya ka mona se o tsamaile neng gae wa tsamaya nako e ka kang wa boaneng ga ile ka tsamaya ka 2023 ya ke bile gona ka 2024 2023 ke ngwaga go feta o buile gona bjano pasa ga go e kae pasake ele ke nna ne motho tsoko se pasa ya gago e kae pasaka e tsere ke motho ile ka nna nena ka pekwa ke sna pasa motho a re mo go nna o ka se mmerekong o sna pasa a ntrisha pasa ke ke fapana nena ntia ang khama nta ka ditena ke ga nna ke tshaba nra re mo go nna re selling sack se shala mo go nna wena o tla tsamaya go ba gene ba go risha pasa nna nka se ka gona matlaka ke a bereketseng ka re ba gene e a be bona ba go risha mpasa nna go bela ka pasa re ke tšhelete yaka a e shale mo ta se nele ile ka sha se a ntiretseng sona fast pasa ya gago e bitša ka fane efeng e re madisa o e diretse ke mang pasa ya gago pasa ke ena mphileng tšhelete ke lo ira and then ge le hlalana a tša a itše nkane o re itimetse ke tla re itimetse ka re o re fa ke le mollong ke tse ke lwanena a tša parafene a di tšhela a di tšhumare ke matlagage ke ntse le ka botša mme ka re mme ke gopela o mphe 140 ko era nngwe pasa gape ke leba le dilo tša morago right kgaitsedi yaka go lokile wena ka lapeng la koko ga o ne khutso a ke na khutso ebile go hloka khutso ga gago go go lahletse strateng ebile go go diriša le dilo tša phako jwale nke o mpotse mo gore ge wena o tšhaba go dula ka lapeng la geno o re ga go ne khutso mara o tlogela ngwana a gago o e leng gore ke ngwana a gago wena o a tšhaba mara o tlogela ngwana a gago e reng mo go wena mo go nna go ba bohloko mara ile ka re ke re mme a ke tšele ngwana ke te supportele mme re o ka se kwa ithoma ngwano ke waka ngwana ke tla mo hlokomela ile ka tswa tata ka kapa ka go mangaka a mabedi ba mpotse ba re nna lapa lela le a fisha lapa lela lo corner to corner lapa lela le a fisha alina boroko alina khutso nna kgatsedi yaka re foshana ka noga e phela a le so a re kwana ka lapeng re foshana ka noga e phela ka lapeng re bana ba motho le bebele le ba bakae bana ba mma re ba baka re ba bane o le tere le somagarebe le a buti a lena and then se dilo tše batho ba di experienceang ka mo lapeng la koko wena o phela jwang o phedišana jwang le koko tate nna ra kgono ya mmolo tate nna ke golela bana ba kae ke ba mang ke baka ke a kgono ya mmolo o humana o ngwana seola kwa mafelelo ntse a sa nne mo a nna ko bogadi ba gage mo go setse nna le mme o a fele a etla so nna ke ka ngwana monnyane o e leng gore ke tlile nae kokwa ba kenela ngwana ke ka moreng ke robetse nna ke hlatswa dikobo ka shepa se se rekileng ke nna so he ke tswile mme a bolele ke re kgante go iragala mo mpetong wa ka hlatswitse dikobo o a khukhuna tse ditso tse di rekileng ke mme a tshelle ditšhomi tsa gage nna ke bolela le ntswile go a lewa re fosetsana ka nnoge e phelang wena o na le 4 ya bana wena o na le bokae ke ne ngwana one wena 2 okay go ra gore ka mogae go na le tšhelete ya bana ba i 8 or 4 2 1 go na le go golwa tšhelete ya bana ba i 7 ka mo jarateng plus 2000 ya koko and then ge le re mokgekolo ga a kgone go reka tša go ja tšhelete tša bana ba lena le diang ka tsona lena re nna ntate ka kapa a re gane ra gola tšhelete ya bana yona ya bonala mare
rena ne re kgopela gore mme ga boa mogolong a re thushe ka bopi bo ga ka rekela bopi a rekela mokotla sukiri a rekela le sefaga rena tate ka kapa ge re tlhagang ke rena re ka se go le bo makoko ka nako ento rena re tla kgono ka go gae bothata gore ga gona fridge rena ne re tla kgono itshapota ka disheba ra kgono ithekela dishepa tsa go hlatswa gaetsedi wa isenya mola go kokore saya ba re lena tšhelete ya lena le dira eng ka yona bana ba i7 ba le ba gollang ka moka ba leng ka mo lapeng le dira eng ka yona lena nna gompianong for seteng la tšhelete a bana ke nna ke na le mogodisano ke patela 100 ranta ko mogodisanong le gompianong ke re kenetse mogodisano mongwe wa ditšhepa go na le gore moneileng nna ke itshapotela banake ntse tata bona le teng ke ba thoma go seteng ke ba fetsa ko hlogong ene ngwana ke gompianong o ile crèche le gona ko crèche ko ke a mo patella mo dimamo ntle le koko ge re tšere koko re mmetše ko lena le bana ba motho le ya kwana lena le ba bararo ka mogo le ya kwana rena ga re ukwane nna tazwane ausi a re nna le ausi ka ola re fošetsana ka noga a phela le maabane wo ne re go na le nthe ne re fapane ka ona ko gae wo o reile ngwana ko nnisto a morare sehwirihwiri se seo setla ngwana la ge ke thoma ke itla ko gae o nthare Thabile o rwena o sehwirihwiri tlhokaina o nthare ngwana la o nthare ba rwena o sehwirihwiri ge ke mmisa ke re kgane wa o botsa ngwane o mora rena ke sehwirihwiri o nyoko o ra ngwane ga pila Thabile o re se kenye ngwane mo mathateng a rena ba re bo dula bogadi o nyetswe ga ka nyalwa ba go diregileng nna ke tlo le botsa history ya ka mo ithomileng nna ngwana ke wa mathomo o na le ntwe 4 years mme nkile a tsa ngwana ke sa le mo mmeleng wa o mme a bitsa ko kwa ngwana la le rakgadiage a ba ra re tla letseng ngwana ka ntle le molao wa ka go mmela mathomothomo sa le batla mo go nna banthare re tlo fele re tsa ngwano re tle re kgone go khutsisa kana ba bona ge ke le mo mmele ene ka nnete ne ke palwa mare mme ga mpotsa ga tsa ngwana ke amisa ko gabo nna ke no bone ge go pakapakwa dipeke ngwana a tloga ke ra mme ke re ba tsere ngwana na mare ba tlo mmotsa kgapela ga mpotse straight rawa ke reile ko kwa ge ka ratla motseka ne wa pallwa ntšiwana ke nna ola ke a ithwala ebile makhunthare khane wa kae wena ka bonna mofatse o khutse ngwana la ba tlo mmusa ke re ga ko mohlola ke nna ola ke tsamaye ke khutsa le ditsela go hlola ngwana ge ke ya kwa ba re a wa ngwana ga sa bua gae ke nna ola ke a gomola sese ke botšišitše ka taba ya gago ge o šalewe ya go dula bogadi ebile dikwanelo tša bomang and then o dutše nako e ka kang koo nna ne ke tlo ya bogadi ko bogadi ba ka go na le rakgadi ao le motswala bana ba ne ba ya komeng ko kwa bana ba ko ga botata bona a tla mo go mme a re wena mogekolo ne ke kgopela o Sophie a tle a nthushe because nna bana ba le kwa ke ba isitse ko me ga ke tsore ba o ditela ke mang kwa kane le tate mogolo wa bana ba ga se motho wa go iphina ka no tlo kra mme ola ka mo a lebeletse tate mogolo wa bana ba ka mo a lebeletse bana a ka se kgone ke seo se kileng a tla mo go mme a tle a nkgopela ka le nna mpotsa nthare go mmeanong go mpona kirane ke tle mo go kokwa go ke kgopetse kokwa gore o nthusha bana kokome mme a mpotsa ka ra wa ga gona bothata o dutse nako e kakang kane ko gae ke tlogile ka koma e tswile ka June ke tsamaile ka June ka nna July August ne ntse ke le gona ko le December ke tšetse gona ko dikoma be di šetše di alogile dikoma e sene di sentse di alogile ntho e dirileng gore o sekwa a ke re be wela dikoma kua ntho e dirileng gore ge dikoma di aloga o seka boa ga ekeng awa ke nna ka bonna ke noile nna ke tse ke ntse mong ka se ga e gombianong all right malome ka kapa o komphe o ganyane a shuwe prof Mike o kotle ka sesi o boletše tabeng ngwe mo o mang
ke nna Sonto Madisa. Sonto o boletše tabeng ngwe mo e re gapeletša gore re itsitsenkele o boletše ka rape o boletše ka rape go reipa ke papago go diragetšeng Ntate Moremi e ke sa le ngwana ya mama ka o tša tlhokofala a nna papa a ra papa re tšampi ya gago o te sapotele yona e ntse ke ditšha papa ke a golanyana ke tswa matswele e ntse ke tswa matswele ke ba bohlalenyane ao ke a hlapa ka moreng papa a nkere pipe molomo papa a tša lekoso a nkataganong a mpofa matsogo papa a nkata ke tše ke tima ke botša koko ka re papa o ntirile so ke ga ba ketimiša bankiša sepetlele e ke sepetlele ba re ke nnete papa go o mirile so e ke ge ke sepela ke tsama go khoto ba bandra re isketle ke bja loto ga bo papa ke tlhogane papa a ile papa go gae ba moraka ba re a sepele a yona ka sten sa gage ka re mokgolang go dišitšeng ke mo mama ntahlileng teng go tle gore mme a nkere ke kere le ka baka la gore mama ya se kgona nna mama ke motseme ka mahlo bana ba e ba stein nna ke gole ke gotse ke le one e se tora a buta ka o kae ba e she ba belego ke gotse ke no ba ngwana a senang mmage ke se tora mama o kae ne ga nnaga ke gole ke go kwile mowe o reipilwe wa botša koko a go tšea a go iša sepetlele la bula case ba ga bo papa ba go raka alright molato wa papa o feletše kae molato wa papa maposelana e landra re papa go tshwero a ke wena isketle o beya patamela mo isketle wena o beya loto mo kala o beya loto mo e tla maphodisa ka re wa go ka gore o sa le busy dilo tša ka moraga papa gago ya be le gona nna ke tenne loto mo ga bo papa ya be le gona ke sepetse ile ya ba mo gore ke tlo kry-a bana beso ke sa ba tsebele ka mahlo gore mamaka o na ne bana ka montle o nkarabile potšišo ke gore na case ya papa e fedile ka goreng ke sa papa ke tsere ile fella kang kare ile ka sepela nna a sketle ke bja loto kwa ke go kwele ga e tšedi yaka o boletše ka go rekiša mmele why ka gare ga mebereko ka mokana ga ona o kgethile go rekiša mmele go rekiša mmele ke tepone gore bophelo ke bophelang e bo sa tshwane batho ba bang e ke sena legae a ke tepone ke na le legae ebile a ke tepone gore ke ngwana motho ka baka lang ke tepone ke latlhegile gona bana beso ka moka e ke llela ka mo a ke kry nthe ke e nyakang ke re ke tla kry-a lethabo ka lapeng a ke le kry gore ke rekiše mmele ke ka baka la gore ne nne e ke tsama go kry-a borotho gore nka boja gore ke še ka maleng mara gape koko o hwile ka disego banna malapela mperekele ka moo no o tla tlhalosa mperekele ka moo malapela mperekele ka mooe nko tswele pele ga etsedi yaka nna ke le so mmele ga mma o rekišitše mme yenao mme a na bana mme re mkere a sena selo ra bane bana gore e be kukwa a tumi ya le gona fane ga manyaka e gola gona no mme wa re tšikela go tshwarane jwala ka mo mpeng ga etsedi before ka tšikela ke jwala ka mpeng ke re why ka gare ga mebereko ka moka o kgethile go rekiša mmele why o bone gore ye ka rekišiwa ye nka ria tšhelete
o ra re gare ga mebereko ka moka wena ye o e kgonang ke ye nako eo ke rekisa mmele eshe ke bene gopola gore nka bereka ene eshe ke tsebe gore mmereko ke o tsene jwang mo tabeng ya go rekisa mmele go rekisa mmele e ke tshwane ngwanyane mo bare ke dipuo se ka mmolela e ke tshwane ngwanyane mo ngwanyano e ke sa tsebe selo ke gone le ka thoma ka ke tima ba fela ba ema mo dikoloing ke kena wona mokgatlho mare le ka fetsa ke fitlhelela le mo gore le kitimang go yona ke kae ke gore bostal o ka mola gore bostal go berekega ka fitlhelela le mo gore ke tipona gore tsele ke itshwereng ke tla fetsa ke kena ke malwetse ke gone le ka thoma ka tsama ditleliniking ke fele ke testa ba mpotsa re a ke na bolwetse ke fele ke ya ke tshekisha ka fetsa ke tlogela mmereko bo mamogolo baka ile ba fetsa ba ntša ba nkenya mmereko wa diponkisi ba re ngwana gae o re o tiphe bophelo bo o tiphang bona go kano kene mmerekong wa diponkisi ke gona ile ka tlogela bophelo bo ka thoma go nyaka matogotogo ke fere ke bereka dinamoneng ke bereka go ga tšhatšha ke fele kore ka lebala ka bophelo ba strateng ka ipotsa gore go kaone ke tshwara bophelo bo go tshwara ke batho ka mafelong ke tla fetsa ke hwa ke bolaya ke malwetse a di-HIV ka tlogela gona mo ba tseba gaetsedi yaka ke bereka ka batho ba go swana le lena kudu mo e leng gore ke shetse ke thušitše batho ba ba fetang ba 10 ba go swana le wena go seemo se o leng mo go sona a se boang karaba ka dikarabo tše ke di nyakang ke tlo go biletša o mongwe o ke ileng ka mo thuša a le godimo ga seemo se o leng mo go sona ga jwale o tlogetše o šetše le 6 years a tlogetše ge o šala o tla ya go tsena mola o ka se no re o fetša go katwa wa phela wa bo o šetše o kitima o le gorobostala o emiša dikoloi nna bophelo ba gago ba mogae bo bile jwang gore o šale o fihlelela o bona gore wena talenta gago ke ye talente e fihlile jwang gore o bo šale o bona gore nna talenta ka ke why wena o kgonne o bona gore go tsenela go rekiša mmele wa ka go ka ndirela tšhelete o bone jwang gore talente e ya go berekela ke fela ke ke tsamaye ke bona gore maybe ke kry-a bo ma 500,000 ke yone ke gore ke tseba gore ke kgone go ja ke kgone go reka diaparo mara ka fetsa ke tekgala ne nna nko o eme gona mokgaetšedi ge o be o kgona go dia bo ma 500 bo ma 1000 kgane na le tšhatšha bokae lena a ke re go ya ka gore motho a go rekang le tša hamen hour ikwa le gona ka mo koloing gape batho ba sa tlo menoga so nambile our right ke bokae goba 30 minutes re kgona gore maybe re rekisa mmele re thomile ka bo ma 50 ranta re rekisa le lotile ditšhuana le dina mose 50 ranta ke eng ke hour ke 30 minutes ke 15 minutes only one round then ge o ya go tše pedi tše tharo ya namella and then go bala 50 ranta ge di šala di ria 500 ke round tše kae e se le tšintšhinyana o ka se bokgone wa tseba se se bophelo bo bophelang ngwana gešo tsebiša batho ka kgwebo ya gago ka go šomiša branding yeo e dirwago ke Mighty Media ke company ya go dira branding material dibena tša mehutahuta name tags business card window stickers dikoloi receipt books le tše dingwe gape re dira embroidery le printing go di-t-shirt uniform ya dikolo ya babereki le diaparo tša dipapadi tša go fapafapana feme ya Mighty Media e mo plot 29 Siekwi Street Potion JR 296 Roteplat Moloto Road o ka letšetša dinomoro tše 084-8073161 goba 012-326-1076 go Facebook le Twitter ke @MightyMediaSA email ya rena ke sales@bigmighty.co.za Mighty Media innovated excellent innovated
right motheletši wa mmutse community radio gona fa le go 96.3 FM kgaetšedi ya ka gone jwale o buile o dula ka gae gona ke buile ke nna ka gae ga wa bua ga wa bua ke kwele gore le golle o tswa mmerekong ngona o maabane e ke sena choice ene ke sena nteng ka irang maabane ke kopane le mototsoko go kopana le mototsoko ko gae o go sena sa go sheba ene re beletse re jele cabbage sena makhura ka la bana ga ka bana gae ke a boa ke sa tšika mo ke tse ke potella mo ke potellang ka kopane mototsoko a nra re ke tshwere 170 ranta o ka mpha ka ntonyana nna ka re nana ke a tšhaba ka re ntamoto ke potso ke e tlogetse a re mana ke a go kgopela ile ke gona ile ka kirang ka gona ka monne ka fitla gae ka bontšha ngwana ge so monyane ka ba ka re bona ke tshwere a mpotša ngwana gae go regelang ka re ke rile so ke ga furu gore ra tša tšhelete kwe ra reka sešeba go a jewa ka gae ba sa tša gore tšhelete e bereketše jwang ka bokote gae a go rege selo kgaetšedi bophelo bo o tseneng ka gare ga bona ga se papadi ene go ya go zama ka mokgwa o zamang o bue o bontšhe o gore mmereko o ne tšhelete go kotsi ene ke tipotšiša gore wena o ne customer tše kae mo e leng gore go o šala o no tswa ka gae fela go no potelela o šetse o kry-ile customer seng gore taba e tseba ke batho ba ka moka gore wena mmereko ko wa gago a sa ke na di-customer aowa ene ba seso gore tšatši le ile spirit jwang batho ba ba tseba gore wena ge ba ka no re nne wa ba nne and then ba go nea something datemrema a se batho ka moka o ne le ba o šoma le bona e no bile ena motho wa mogae ke rileng sona seo fela then ba gorobosdala le kry-a ba kae ba gorobosdala se le kgatšana ke tlogetse go gona ditše tša gorobosdala kgaetšedi yaka ke re mo o bolela le ngaka ene o nyaka thušo ke a go tseba ene ke tlo go thuša kgaetšedi yaka o ka mpotša nnete taba ya gorobosdala o e tlogetše neng se ka tšhaba go bolela nnete o bolela nnete o tlile mo o nyaka thušo akere gorobosdala ke tlogetše e ke fetse go kry-a motho e ke nna nena o ile a tšea pasa aka ke ena motho ile a ntlogetša mmereko ka tlogela ka thoma go dula nena ke dutše nena 7 years ke nna nena yele motho mathomong o ntshwere ga pila a se ke tla ntlhakiša a ntšhitše bophelong bo ba go rekiša mmele le bo mamogolo ba nkenya mmerekong ka thoma go bona gore mmereko wa dinamoneng wa diponkisi o bolaiša dinoka ke ge ke kopana le monnatsoko a nthuša a nsupporta a nreka diaparo a nkapeša gabotse go atliša grocery ka gae monno o gahlane le yena kae monno ke gahlane nena ka dipolaseng and then ba geno be ba tseba gore wena o rekiša mmele ba gae ba sa tsebe ke mang o ka ga geno ba tseba gobane gantši batho ba ba berekang mmereko go ba le o moteng goba ba babedi ba ka gae ba tsebang gore o bereka eng batha ke phitšeng le bona ke bomamogolo ke mang o ba tseba gore wena o bereka mmereko o moso motho nya tseba ke mamogolo ka re gore ke tle ke tsebe go diplasekeng le gona ke tsebile ka ga mamogolo wa ka gore mamogolo o ile go fetša go mmotša gore wena o hirilwe mmerekong o moso a reng yena mamogolo le a re mo go nna ngwana ausi ntho irang tša itše ka nna ntho irang e tla feta e go wetša kotsing bona nna gona ke na dipilisi no wena o ka pise o tshwere mmereko o tlo fetša gore o nwe dipilisi nna ke le mamogolo wa gago wampa gona ke kgohlafetše ke senyegile a ke sana bophelo ka tšona dijo tša mokhuto go nna mo diplotong mo dipolaseng nwena tegale ka ge o topana re nwena bophelo ba gago bo ka tlhebo sa go tswela
pele. jwale mpotse mo o berekile mengwaga e mekae mmereko Mmereko a ka o bereka nako e ka. Ke tse ke fetsa go kry-a bana matwintshaka ya be le gona e le ka tlogela go ira tseo ke bona gore ke kry-a thetheta sasa ke kgone go ra mola ke mo ile ka tlogela ka ipotsa gore nthe ke kitimetseng ke bonne a ke tlogele ka thoma ditšhomi tša ka di ampotsa gore a o sa ira so ka re nna mmereko se ke le mo go ngwana go nna ka le bana baka ke tlo irang ka bana baka ke tlo fetsa ke ba lahla mo strateng. o kompotse botse tše o di kry-ang ge mosadi a di kry-ang ka gare ga mmereko A di teng. wena mola wa bereka mmereko nto be go ria gore o kgotlelele keng goba bose ba ka gare ga mmereko o e beileng O go sena bose ene go se monate ene go se bonolo. Ile ka gapeletša ke gore situation ya ka e ke tswang ke gona e nkenya gona mo. wa tsabe ke nyaka go kwešiša gore o berekile ngwaga e mebedi e meraro sale o tloga o sale maybe go kua go 18 go ya pele ke nyako tseba gore o berekile nako kae Ke na re mo ga ile ka tloga ke na le 10 years. ya I think ke gona mo bo ma 10 years. o ne mengwaga e mekae gone jwale Gona ke na le 32 years. ene o ntše o le ka gare ga mmereko o tlogela o boela so kgaetšedi yaka o kompotše dilo tše dimpe tše e leng gore ge mosadi a sepela a ya go rekiša mmele wa gage o gahlana le tšona re botše di-challenge ka gare ga mmereko Ka gare ga mmereko ko go kry-a malwetse ko go tšhelela tšhefi ke banna ba bola basadi o sa kgone go banna ntho ba e nyakang ba kgone go kata lepotlolo ka fase fore ba go bolaye fore ba go thunye ba go šie gona mo le nna gwa nna e le ka tloga ka sepetlele sa gore bostala go šošola ka tsoko ke iša keng ke iša gore ke nyaka thušo šola ka yanra re gore o nyake thušo tlogela bophelo ba gago focusa life ya gago mmereko o ka se go tswele tema and o tlo gwa sehlogo wa šia family ya gago wa šia family ya gago le mahlokong ba sa tsore o hwetše kae naga kae ba go nyakela kae so ge o bereka mmereko o bo o sa nagane gore ngwana ga go tšatši le lengwe ge ba ka mmotšiša ba re mmago o bereka go dirang a ka fetola a reng o tlo mphega re na sena mmage ka baka la nka se makale gore ngwana ka mphega ene ne nka se tšhoge ka because ke ntho gore ne nna e se maikemišetšo a ka gore ke ire ke ka mokgwe ke tsamaya le nna ke tsamaya bophelo bo ke bone ne mma a fetileng ka gare ga bona ke go kwele kgaetšedi ke tlo tla go wena gannyane ke sa nyaka wena mpotše mo o berekile mmereko o bile ka gare ga mathata ka gare ga mmereko go na le o e lego gore o ila go reipa wa reporta di-case goba ka gare ga mmereko ba bo bereka le bona be le kwana ga botse go sene bothata a šenke ka reporta case ina ba re nna ke nna e le ka tlogela ene ba bantšhi ba ke sepetšeng le bona ba bangwe ba sa le teng ba tlhokofetše mo mahlong a lena ba bangwe ba sa le teng tereste batho ke go tšeng le bona a ba sa le teng motho a setšeng gona no o changitše nena o kena kereke o na le lapa o kompotše bokotsi ba go palela ko go tlogela mmereko wo gore ge motho a šetše a tsene ka gare ga mmereko ke eng se se ka moriang gore a palele ko go tlogela gobane nnete go tlogela mmereko a go bonolo tate moremi go bonolo wena o tipoditse gona ke a dimeputša go pušang gore a go bonolo mama go nna ke re go bonolo gore o tlogele go sa nna gona ke go botša kere
tate Moremi nte ke rile Maabane ke ritse ke bona gore ko gae a gona sešeba e nka se ka ira. that's why ke re go tlogela mmereko go boima. Ke go betsa ke re ke thušitše batho ba I think more than 12 ba ileng gore be ba le ka gare ga seemo sa go swana le sa gago. Bona wena bo te potša gore o tlogetše mara o ile go bona gore ka gae ya go ne sešebo wa bona gore e re ke boelele mmerekong o ke rie gore ka gae go be le sešebo. And nto go kwiša bohloko ke gore badudi ba o dulang le bona ka gae ba je nama ba kgantšha ba sa kwišiše gore nama ye gore e tle ka gare ga lapa wena o itlišitše jwang. And se ke sešupo sa go bontšha gore solanka ka gare ga lapa go sene dijo go tlo ba boima go wena gore o tlogele mmereko o ka lebaka la re wa tsebe gore ge ke ile mmerekong o ke kgona go tla le se seng ka gae se e leng gore se kgona go ria gore ba ka gae baje. So that's why ke re gantši nto e le imelang go tlogela mmereko ke eng? Ke di-challenge, ke mathata a lapa, ke bothata ba gore o tlwaetše, ke bothata ba gore mo gongwe a o sa kgona go tloga ga o sule motho wa monna e ka ba eng kgaetšedi yaka? Nna lokologa ntho bo e bolelang o thuša bana ba ba leng ka gare ga seemo se. nna go tswa gaka go bile boima ene ba bantši a go kgahlisa ka re le nna ke botsa ka re bophelo bo a ke sa bonyaka ke nyako go recover ke bona bophelo ka re bo ya pele mara pati a ke re nthe ke rileng ke ditheta and a ke re ke dikgatlha ke a tsa re nthe ke rileng e wrong a gona mang le mang ka thabela nthe ke rileng mapati gona ke iputse gore sentse ke le mo gae kgaetšedi theetša nna ke reng nna go palela ke go tlogela mmereko e ka ba mathata a lapa go tlwaela mmereko di-challenge tšeo ga tsanang le tšona mo baneng goba lebaka le legolo ke taba ya gore tumo ye ya mmereko ga botse o šetše o tlwaetše o le gona mo go wena o šetše o le ka mogopolo e ka ba ke tšona dilo tše di pallišang gore batho ba palele ke go tlogela mmereko gobane bontši ba palelwa ke go tlogela mmereko a se re ba palelwa ke go titira so o ra gore wena gore ke go titira maabane o bone seemo go sene dijo o ra re o dirile gore o ye go nyaka dijo o ye go fa yena motho a ile nne ke tla go fa 1 o ile ke 1 mang 170 170 nna ke re Maabane ke motho ke botsa ka re nka se kgone maka fetsa ka bona gore bana gae ba jile bogobe go sena sa go sheba ke ntho ke reng a ke re wena o re go bonolo o ka tlogela ke re nna ge go le bonolo o re ba itira gore ba gane go tlogela nna wena o ditirile gore Maabane o ye go nea ola a go fe tšhelete a go file go yona na e ka ba o ditirile a wa ka titira wa bona gore polelo ye ke e bolelang ke re a go bonolo go tlogela mmereko o ke eng se se le gatellang gore re kgone go le thuša gore le tlogele mmereko e ka ba ke taba ya mathata ka lapeng go mohlako wa ka gae se se sentereng so ka gae a gona selo and a re kry phepo a re kry next a gona nko e tswang le mina re kena ka ra mashonisa a re ke dijo and go gopola mashonisa theta ngwana a e recover selo ke nyana e sware gona moo motheeletši mo gae mmogedi se se o boletše dintlha mo ke motheeleditše o re go tsena go palela ke go tlogela mmereko ke mohlako ke dikoloto ke o ile ngwe keng o ile ka gae wa hlaka o kolota mashonisa ye nngwe o rile keng ke tše ngwe kore ke mashonisa ke go hloka go fepega ka gae go hloka phepo ka gae ya ga itšedi yaka o hloka thušo and then tate Moremi ke tshepa rona na fatlego saka a o thomo se bona koko wa mmana ngwano o ile wa tla gae sese ke a go itse ga gago ke a leboga
koko ngwana wa sokola ka nako o tlile wa e bo sa bolele ro ka gare ga mmereko gaetse diaka ntate Moremi nna ke tla ga gago ke kry-a gantšhi go tletse mme nako ke tla ke tshepa fatlhego sa ka o thome go se bone e le wa re mo go nna ka gae go a fiša ka gae go a baba corner to corner go di tlhakatlhakana a bile le thasa ntsoko la gago ka tsogela ke moya ko phafong ba ntšhetša tuku e tšhweu le tuku ya tau e tšhweu bana ba go nna go shota baebele ka re ka baka la gore ke tswa semo sa gae ke pale go no kry-a dilo tšeo ka gae ka feta ko ausutsoko ka feta ka rebala ga gage ausutsoko a nkapha gae gore ke kgone go kenya dilo tšeo ka gae le gona ne bophelo baka a tse bophelo bo ke di tsebang gore ke nna ngwana ka lapeng a ka amogega nte ke ntshwere maoto a baba lastingnyana kankeraganong lastingnyana ka gae e swareganyane ke nyako ya ka mo e sware sese le tšea bophelo bao sempolo lena se ke la re motho le tšea bophelo ba motho sempolo dilo tša di bolelang a di kgahle ene di kwiša bohloko ene lena le lebaka gae le di bona o ka re ke dilo tša go bapala ene motho ke se seagwa ke le ka no ba le sebapapa o motee ka ge ke kwele gore re ba mama o motee nna se se ya ka ntheile rena na le tatage ko o ile re ke la ntlo o ntheile re tatage o ile rena ke motebele o antha re na le tataga nnoši le rena re na le tata rena re nnoši entle o re ngwana mollo mo ka re na le tataga mara ke no rela gore lena le lebaka gae le tšea bophelo ba o sese sempolo ntwe ke nyakang go le botja swara so gaetse di une metsi malefo patamela le tšea bophelo ba gage mo e leng gore a le bone gore le bapala ka kotsi gobane ke kwešiša gore se se mohlagelang a se batho ba bantši ba family ba kwešišang gore go diragala eng ene nako nngwe bana ba mokhuto ba fela ba bona o kare batho ba itira koko išapelo fase se se go tlolo gaetse diaka ke tlo go fa nako ke nyaka iye ka mo go koko ka mo nyako bolela le koko ka mo mare before ya go koko nka be ke fitisa pele le bona lena le ya lwa mosena o bona gore ke re le file nako ka re sa fe koko a bolela ke tlo go fa chance gaetse diaka koko bana shiba seemo se se ga se kgahle seemo se kwisha bohloko tawela le reng ka seemo sa ngwana ba le mo a sebe ka tsena go le tša lapa la gago tawela dumelang ka mo studio ntle tobela ke nna ke modidi wa basadi ga ka belega ke motho o ke hlokileng bana ke hlehlileng le mo ke nyaka bana ke re ke tla belega ka etsa ba bang ke ile ka re ge ke sepela ke ntse ke le molagaeng mola ka khumana bana ba hlokofaletswe ke mma bona ba sa robale ka montlong wa itse ba robala mo fatshe mo ena o allang a ba robatsa ka mo a tsao a sa sepele ana le mengwaga mekana le bjana motswadi a bona ga ba mo itse e sa le ntse ke ba godisa ke bile ge ko tsa batho ba ke nne ke sa gole nne mara ka ge nne go le polatanyane ke kenyang hlogo ka moteng ke hlomoga pelo ka ge ba robala mo ntle ba na le koko a bona bohloko ba bona ga ba riana bana ba ba alla mara ba na le koko a bona o a tswetseng ma bona a hlokofala ga a šhino hlokofala mokgekulola go pula enwa ba tšhabela ko di next door
ka khumana e le gobane nna ga ke na selo ka mogara lapa laka ga ke na ngwana mara ge ko khumana ngwana a ehwa a bolaiwa ke tlala ngwana a ehwa a bolaiwa ke phefo ke ile ka khumana e le bohloko bo ileng ka kgopela o mma bona o na tshwana le yena ga se gore mo gong ke tsere bana ba e le gobane mma go bana ba ga ke mo itse ke kgopetse gore ke nyake kgoro ye gore lena batho nna ga ke na ngwana se ke se lebogang ke leboga mmušo wa ka jeno wa o bona mmušo wa ka jeno a re o lebogeng ka gore go na le dingaka tse di nang le dihlare gomme entene di sa nyake tšhelete motho a na bula feme a re batho ba modimo a ba hire batho ba hlehle le mo ba nyake ditšhuana ge ke leboga mmušo wa ka jeno ko leboga ke tloga ke re modimo wa ka ke a go rata ka gore o kgonne gore o mphepise bana ngwana o genkebe nne se nna ke mmelega ge pula dinwa ke motsa ke mma mo morithing ke mma nke ba sa phele o ile ka khumana e le gobane mmage o ile go molahla ga a hlokofala ko legaeng ko ga bo mogolo bona ga bana mo bannang ga go ntlo ga go bogobe o a langwo ba tswa kwa gaešene mmaga a hlokofala ba e ba motsea gona ko landlofukong so ga a fihla mo gae mo ke yena neng a belega ngwanao a ya ko di-next stolo a go kgopela magobe a kgopelela ngwanao ge a kgopelela bana ba ka ikutlwelela ke sena selo ke sena ngwana ka baballa gore le mane le gae le bantikisa banta ba re ga ona ngwana topa bana šiba le bagwa ba bolaiwa ke tlala ka kena ka kgopela ka bolela le kgoro ya motso ke dirile semmušo ka be ka dira so ka magadi ka khunama ka bega ka re lena ba gaeso ge ke re ke a tseya ke tsaya bana ba ke tsaya mma go bana ba so mma go bana ba le ke ba tsere bana ba o na le mengwaga e meraro and then o la nana le mengwaga e mene a ga o nana le nnaene wa la go na le abuti a bona wa hlatlamang so bana ba le ke ba wa itse ke ba godisitse ene modimo a ntira bošoro ge e šone ke ba tsaya wa ka monna a hlokofala ne kgwedi le ge ke sa itse mengwaga kgwedi e ke tsong go ba tsaya ka yona ke ya boswaile mogala bola ka a re mo keresemoseng a hlokofala ene nna ke sa gole ka ba rotoga magaeso ba tle ba tlhaga ba tshwere ba menne dikubianyana tsa bona ba tlo nneya ba tla ba tlhaga ba tshwere magobianyana ba tle ba nneya ko gore le ka tseno se kwa ba bona ge ba riana ko shopong ga ba go itse koko bana ba since o ba tšere ko ga bona mogolo o ba nyetse o irile ntho e pila wa ba godiša ke bana ba mohutamang o ka ba tlhalosa ka tsela mohutamang ke bana ba mohutamang ke ba legogo ge gore yana wena o a llang o na nna gona ko bogadi ba gage o ga a fihla mo a tlaka
ka ga ona go gona ba thomang go tlhaka ka tseno ka ge bjanong ba nna ga bo bašimanyana ke ba godisitse ga ba re yana bona mogolo ba sa buitseng ka molapeng ke ra gore ba go tshwenya ka eng ke gore ditlaišego tse ba go fang tsona ka gae tše e leng gore o le koko a bona o ka duma gore ba ka di lokiša and then ya ba bana ba ka gae wa ba koko a bona ya ba ditlogolo tša gago la a kgona go berekišana ga botse o duma o ka re ba ka tšhentšha eng mo go bona ba se ka hle ba nkgapa mo gofe ge a hlwele le wena o mpolela gampe motho ola ga a kena mo kgorwaneng mo action ya gage o tla wa e bona and nna ke itse o hlompha ka gore ge ke bona motho o ke re ke bolela nae mantswe a gage a sa bolele mantswe a nna ke a bolela ke na le go tšhabela ko kamoreng gore motho o tlo mpoledisa dio tse di sa ntshwanelang bjanong e sale ge ba nne ba tsoboa o tsoboa bogadi ga šhino boa bogadi polelo ya gage ga nke be a hlwele ya ka molapeng ke e ileng ka humane e se hlwe e phela le nna ge ile wa re ngwana ga a ja ba re o no le somang o sa itse o belega ya a re direng so kgaitsedi ka ke tlo go fa metsotso e ka bang e meraro fela gore o hlalose ke nagana re dilo tse o nyakang go di tlhalosa re go file nako e ntšhi kudu tše dintša tsona nkebe o di tlhalositše kgale tswela pele ka moo nna ausi ga ntlhadisa le monnaka nna tata go bana ba nna mphedisa boima bo e leng gore le nna nka se bokgone nna dirang tata go bana ba ne ke sa kgone tsa male thaka tsaka ga ke kgone a felo ko go le ko go ga ke kene Facebook o nna phone ye ena a etsereng kwa etsereng nna phone ga ke kgone e laola mare o e neile nna ko so re nna ka mo founung yeo ka mo contacting ya ka ya phone ya go ba di number ko so re go be number phone tsa mmage go be number phone tsa ba go ga bo fela ga ka kra di number tse dintse a sa di kushishing o nthare ke di o mantse phone ke ya ka re ke a gago ge ke ya ko ke yang ke ya ke tshetsheta go sore ke molebelle mara tata go bana ba o ile kae ga ka mpona ke tsamaya ke nno shimola o tlo nthare wena go hlomega bjang ga mpona ke tsamaya le batho ba baso kgane go hlomega bjang nna mo go le mo go nna mo ke tsamayang ka tsatsela go raska mpona papa go bana ba gago e be e le motho wa letsogo yena ka nna le ena from 2018 papa go bana ba gago e be e le motho wa letsogo o be a betha awa ena ga siang tite papa go bana ba gago o be a rata makgarebe yena ga ke itse gore na a rata makgarebe kane la mafelelo kukwile batho ba mpotsa ba re bone tata go bana ba gago a ira so le so ge o re lebelene le dintwa tša lena kore ga botse yena o be ano be a tshwenya ke le boulelo la gore o seke wa tswa ka gae wa ba le ditšhomi jwalo right nke le mpotse mo bana ba ka ne ke kwele se a rone ngwana mo teng mara o ka re ke kwele in passing a bolela ka ma-twins se ya ka na le bana ba ithu nkile go irega mistake ka o mong a wela ko petseng okay go lokile se ya lena o sa swaregile a kere ke nyaka go bolela le lena ene ke kgopela le ntheeletseng le nkweng le bana ba motho le makgarebe a mararo se ya lena o ne ngwana mo teng la butare na o terena la butare ke ra bana kore a ke nyaka go tsentšha buta lena mo dilong tše dintši ke nyaka go bolela le lena le makgarebe ka gore dintwa tše dintši ka mo gae di tliša ke lena ge le palela ke go manager ditšhelete tša bana go swana le go reka tša go ja le go reka tša go tlhatswa le eng le golla bana ba i7 ka moka ga bona tšhelete yeo go ya ka nna ke le ka kapa enough gore le ka reka bupi la reka dishebo la reka disepe tša go tlhapa le tša go tlhatswa ke kwele le re mokgekolo o phetha mabaka a gage ka tšhelete ya gage ya mogolo mola e le gore ke kwele le wena
o bolela gore o na le ditlamo ka mantswe a mangwe era gore ke mabaka a gago go swana le koko ga a phetha a gage ka tšhelete. Ke nyaka go leeletša tabeng ya lena a ke nyake gore le rata masogana ka baka la go tlhaka mo malapeng mo go ne malapa a tlhakang ebile le tšhelete le hwetšang ya sasa ga ba e hwetše mara ba dutse ka gae ba teperekela ka dipolaseng ba titirela bonnyane ba kgona go reka tša go ja. Le hloka communication lena le bana ba motho le ba bararo. Why ke re le hloka communication? Le palla ke eng gore ka gare ga tšhelete le hwetšang ya bana le kwaneng gore le ntšha bokae ka kgwedi, and then mogekolo a ka no reka bupi ga a rekile 80 kg go tloga le gono re tlo mmotsa lena o tlo e reka, and then lena le ka se palele ko gore ge mogekolo a rekile 50 ge e fela then le kgoneng go reka bupi. Bothata ba lena ga le ne communication, ga le boledišane, le a kgantšhetšana maphelo a lena. Ene ge le ka kwana gore ka kgwedi re ntšha tšhelete e rileng, and then ke ya go reka dishebo, ke ya go reka dishepe tša go tlhatswa ka gae, ga go ne gore wo sesepe sa go tlhatswa ke sa moketekete, sesepe sa go tlhapa ke sa moketekete, ga le phele jwa le ka bana ba motho. Ene e mpotša gore ga le ratane lena ga le nyakane, ntle le mogekolo gore o le swere jwang kapa jwang, le lena ga la swarana gabotse. So le ka se re le sa swarana gabotse la tle la sola motho a sa le swareng gabotse. So ebang le kwano ya gore le bereka jwang ka kgwedi, le reka disepe tša go tlhatswa jwang, ke le ne bana ka moka ga lena le reka disepe tša go tlhatswa jwang, le reka tša go tlhapa jwang, le reka dishebo tša mohuta mantša bokae. Tšhelete e kgobokanang ka mo lapeng la gabo lena is too much. Bothata gore le palela ke go e laola, ene e le tsošetša dienga, e le tsošetša dintwa, e le tsošetša ditshele, because ge o mongwe a rekile sepe ke sa gage go tshwana le se se mo ke mokwelare ka se reke sepe ge ba hlatswa ba ne le go tšea sepe saka, ene ga inyake ge ntho eo. Ke a tseba wena o ne bana ba babedi, se se ya go ne o mo-1 o ne 4, mara ke dumela gore ka kwano ya lena ba ka kgona go ba le disepe tša go fetša kgwedi batho ba moroka. Disepe di tlo tloga di ba gona nnete wa bona. Malome ka kapa ka molapeng le ke ga o mollo mongwe wa ipona. Se se o ne mengwage mekae? ke na le 22 bo sa ka di 29 ke ira 23 years. O ne bana ba ba kae ka 22? Ba babedi ka 22 years. Ba papa o mo-1. Alright. Ngwana ga wa mathomo ko o bile le yena o ne mengwage mekae? Ke rile ngwana ke na le 18 years ke santse ke sa kena primary. 18 years wena bo tsena primary? O bala grade ma? Ka ne ke gopola ge ke re boga ne ke ra grade 7 nna ko sekolong sa ka Umagane primary. So wena ga botse taba tša gago ke tše thata, ke tlo bua go wena o imile o sa le primary. A iye ka mo koko ke bone ngwana o la ga a bolela mo o fela o sega o la reng o bereka go rekiša mmele be le sega eng koko? Ngwana o la go ile go fihla mo ba ganne sekolo, ene bana ba ke ba kereile le setlankana le se sentu ba sena naso. Ke go kwele jwale koko ke kwa gore bana ba rata legoga, bana ba rata legogo, ene bjanong mola o mogolo a tla o huduwa wo ko letšatši le leng ge iteo ka re o tlatšhana lola o tsoganoga bjano ga ke na taba le bona. Ke ba godisite bana ba ge ba etsaga ba riana ile ge šone ke ba tseya ka kgwedi ya boswaile ge ba ke ba gorogela mo go nna. Mmušo a thoma go nkgodisa, ka thoma go gola, a kere ke tsoba tsaya ka kgwedi ya boswaile, so ka kry-a motente ka kgwedi ya bonna ene a kere ne ke reka mekotla e mekana, e le mokotla wa swikiri a kere e le mokotla wa flouru, aga ke mokotla wa reisi, ke ba godisitse ka mokotla wa bupi a shibebe ke ba ne le complain nao ba tšatša
ke gona ebile o ka nne a botsisa gore ke kgweditse kae or ke mengwage me kae ke sa re ke bupe jwale go ne le polelo ya gore bana ba gago koko ba go bitša ka taba ya gore ke kwele lentswe le leng la go nkuša bohloko ka be ka le ngwala mo ke kwele taba ya gore o kare ke dimpia yes ke mang a ntšhang lentswe la gore bana ba ge ba nyaka dijo ka gae a ba rele gore ke dimpia ere ke bolele ke ya go kwa motswana ere ke bolele o a tloga o tlogela ngwana ge thoma gore a o wa ngwana o setse ka o go riana o go šupetsa mo o re ye ke sepelang ka yena ke yaka o go šupetša eng koko o go šupetsa mo setho sa bosadi gore ke yaka ga ke ya dime ke motho wa se tseba le wena story se bjaanong ke gopela o hlatsele koko go se a se bolelang wa itseba taba gore ge lekgala o le šupetša setho sa bosadi o re ye ke yaka ga ke yadime a ke e gopele motho hlatsela mo gaetšedi yaka ke kwele wena le yena a kere o ka re be le kwana potšišoši nna se koko a se bolelang ke nnete a re ga a lekgala sesuela o mongwe o re ye ke yaka ke sepela le yona mo ke yang gona yes yena nkile a bolela a re nna ga ke hlehle ka ya motho ke hlehle ka yaka e sware gona moo koko bana ba ba nyaka tšhelete ya gago ba nyaka o reke dijo ka tšhelete ya gago ba tipotšiša gore wena o dira eng ka tšhelete ya gago gobane go o etswa mogolong o ba rekela bopi bo bokakanyana so ke kgweditse ba botsise gore ke kgweditse kae ke reka mokotlano monnyane mo gona bjane orongwago o fetile ka gore mokotla go ke o rekang go ntong ke reka go mogolo e be ke reke wa mmedi ke o bopanye le ona gore ge bopi bo fela ke reke ke batsamaye ba ka mogare ga lapa la gago koko ke bona o ka re go na le mathata a mantši wa ikere ke bona mathata a mantši ke bona gore koko ga le kwane ene le sa kwaneng potšišo ya ka ke gore na koko bana ba wena ka ge ba lla ka wena koko bana ba go swara ga botsenang bana ba bana thoma gona bjanong mola ba thomang go robala gore ge motho a teng a tswa kgoneng polelo ya gage ge e tla mo go nna ga hlwelele bana ba ke ba fepile o ile a sala ge ba tloga o la tloga a ya bogadi ba gage o lena ya bogadi ba gage ka sala lola ga bana mogolo ke sa ba rutang ona wa segae ge ba riana ke matšatši a ge ausi a bona a šinotla wo ke namileng ke sa loka nna bana ba ke ba fepa ebile le legae le ke agileng nalo ke dihlatsi tsa batho ba ka gore motho se o se dira se bona ke batho ba o nnanna ke go kwele gaetšedi o ne bothata le koko nna ke na bothata le koko nna le ena ra utlwana too much ke kwa koko a re le rata legoga o ka ikarabela ka gore ntabeng ya go rata legoga Tobe. A go go kwišiše more le go eng ba ra gore le rata masogana le rata digwara kudu a bona ke na ke mtho nna ka moka ba ntlogela ba bogadi ba bona ke itshalela le mme mo lapeng o khumana maybe nna ne ba ntšela se ba re nna ratso wena a felo ke re aowa nna nka se ke latlhe mme ke nnošile nna tsamayang wa ikwešiša taba ya legoga koko o re bana ba gage ba rata thobalano o ikarabela ka gore eng godimo ga se se bolelang ke koko wo wena o kwanang le yena ka gae koko le yena wo wa le rata legoga o a ke re wa ba bona o bile o na le fo ke sala le ba bangge nna ke a fepane ke a itumela ge ba na le bana ke ba fepela bana ba ke sala le bona ene ka gore ke sentse ke kgona ke nna o ke kgonang go fepa bana ba ke ga a latlhaola ke topa ke isa ka mo magetleng
and then kgaetsedi Tate. ke go botsišitša potsišo ka re koko o re lerata le ikarabela ka go reng go seo nna tla ke beso tate ka kapa nna re gane o le motho eng o tlo rata bjago mare o le motho eng o tlo rata motho wa gago mare tsona tse aowa e le gore sese o na le 4 ya bana ne Eh. o na le mengwe ga mekae nna ke na le 24 years o na le 24 o na le 4 ya bana Eh. sekolo le tsene mara ga botse re tsene ra tswa o tswile ka bokae wena yo nna ke tswile ka grade 5 sekolong kgale why o tswile ka grade 5 wena sekolo ke grade 5 ntse re kena ka moka nna le ke ra gore why le tswile sekolong ka grade 5 ka mo ba emiša letsogo ka mo ya le kgolle a tseba pitšatše ke megodu nna ke tlo bolelela letlhakore la ausola ntate ka kapa ausola a re gane sekolo se re paletse mare gompianeng ke tlo bolelela fosateng la auso fosateng la auso tate ka kapa o ka se roba le malalantle bo sasa wa hlapa wa re ke ya sekolong dilo tseo ga di tsamaelana okay e lokile that's why se mo paletse sekolo wena wa se go paletse ene nna sekolo tate ka kapa nna sekolo ga sa re palla nna re hlokile motho wa re hlahlang jwang kgaitsedi yaka ka gobane sekolong be go se ne barutiši sese barutiši ko sekolong ba teng sese a mapele nke re go thuše o hlokile batho ba ba go hlahlang jwang ka baka la gore wena o be o ya sekolong from grade R wa re ge o fitlha mo mengwageng ye e rileng o le primary wa ima a kere jwale go bola ka tlatho bola ka ya mohutamang tate ka kapa furuge ngwana a ya sekolong a kere ke na le ngwana wa na le 5 years or 7 years ko gona a thomang sekolo tate ka kapa o tshentshege ngwana a tsoga a ya sekolong le wena motswadi o tsoge o kgone go bona re mare ngwana ka mola o ira tsona na ngwana ga ye sekolong sa mathomo mmage o tshwanetse go bona re ngwana ke hempe ke sekolo na ngwana o pholotšitse dieta nang sese before ka apologing tša dieta le a tseba re gone clinic right le a tseba re gone prevention right and then le fetela metlhe le metlhe ge le ya masogane le sa tsene ka mo la itukiša gore le ge le ya kua le kgone o tsena dikolo nna tazang ke le gonyane sekolo ga sampalla nna a ke gane gore ke tswe sekolo ke ntshitse ke ge ke le mo mmeleng ene go ba mo mmeleng wa ka ne ke sa kgolo re mme a ka kgone o ntshalla le ngwana ka ya sekolong ka a shike mmotse le mathomong ene le ga bo ngwano gashi le ga bo bana ba gashi ke ba botse re ne ke kgopello re le ntshalleng le ngwana gore ke ye sekolong ene sekolong ngwana nka be ke ile ka ngwana ke wa mathomo na sa mi letswele o le ganne from spetlela ke re ba nthare se seng ke re wa bona ngwana o gana letswele re kgopele re o rekele ngwana mas ko kwa ngwana ka bua ka mmotsa ka re dimamso nna a se re nna sekolo se mpaletse sekolo a sa mpalla because ngwana ko kwa ngwana o ile ga mphetola a re nna nka bompotse nna ne ke tlo go salla le ngwana because bana ba ke bana jwale bona wena o beya blame ya gore o paletse ke sekolo ka lebaka la ngwana gago ga ke ne ba bja ke paletse ke sekolo ka baka la ngwana ka re ne ke sa kgolo re ba ka ntshalla le yena why nako wena le papa go ngwana le bapala ka ge le bana be le sa šomiše dilo tša go šireletša wa bona re lena le tshetše dilo tša stage sa bongwana la lata sa bogolo sa tla le di-result and then wena ba re o tsamaya wa monneng ebile o rone 24 years and then bana ba gago ba šiana jwang ke na le ngwana na le 2 man ke na le ngwana na le 2 years ke na le ngwana na le 4 years ke na le wana le 5 years le 4 years ke bana ba papa o moteng ma a ke le botse la bana lena taba ya lena ya bana le skelanya gore mogekolo a rekeng 80 ya support bana ba lena a wana re gane tate na ra khona I supportela ba re bona ba ka se ba tsa a ke re na re bomma go bana tate tshwantse re itirele ba ntshwantse mo le mongana gane gore go kula na re kile yana di kgaitse ditse peditse e re le go gae nna ntse ke utlwana le mama ba ntshila ngere ba re bona ba ka se ba kgone o tsa tšheleta bona ya bona ba ya bana ba bona ba ithekela dijo ba nyaka re mme o la reke bupi na ke gane tate mme wa boreka bupi re phara ka bupi
o re phara ka dishipa re phara ka flouru bjane bona ba kwatetseng tšhelete gore ya mokgekolo la re kene ka matsogong a bona jwale a ke le botšiše mo ee o boletše mmereko wa gageo ee ene mmereko wa gage o wa mmerekela le ge e le gore o tlo o tlogela lena bana ba gešo why le palela ko go kgotlelela mo go tee goba why le sa prevent why le ka re le bona re mohlakoši ona ene a le tšee nako gore e o ka gahlana le monna ebile o imile why le sa prevent why nna ile ka hlaba ka bua ka e tlogela o e tlogelela eng le tshepile eng ka gore mara o bona eng ya phoso ge re e tla lebakeng la gore o be le mengwaga ye o šetše o ne le 4 ya bana go šala gore 32 years o tla bone bana ba bakae wa preventa no and then ngwana molo mongwe ne papa ge mo akere and then wena go šala o ya go fihla go 32 years o tla bone bana ba bakae because a o prevent se se re go botse ntongwe mo bophelong ne go ne bophelo ba gago go ne bophelo ba bana bana ba gago ba tlo lwela future tša bona mara wena mma go bona go sa lwele future ya gago gore o tlobe mohlalo mo botse pele ga bana ba gago ba tlo tswa tseleng go swana le go bua le sesi a be a bolela re o tswile tseleng ka lebaka la mathata a mmage go sa santse o e tleliniking santse o tleliniking basadi ka kua tleliniking ba go emetse and then ba go lokišetse and then o tšee 3 years ka moka o berekana le tše dingwe bana ba gago e sa le ba bannyane ene mokgekolo o godile gore re ka tla ra re no yena mmereko wa gageno ba go no tlatša ditlogolo ka kua gare ga lapa go nyakega lenyalo ka kua monna ga e tla le ngwana a santse a tšee ngwana ya gagabo monno ba emetse dingwedi so go ngwe le tepodišo gore go ka ba le ngwana bo 5 thaka tša gago ko mma 2000 o nyala ke mang o ne le bana ba 5 aging ye o le mo go yona gape gore a re o ka se tlo sa dula le thaka gago go gore o nyake mogala wa lapa e bena o dula le yena ne o e phepe le yena cause bana ba gago ka bo bona e šitše le family wena le bona ka koloing la lekane mogala ba etla ka kolo o mtee wa šala so gore a le sane bophelo ene a ke nyake gore bana e be o ka re no re bana ke diphoso ke tlwaile lentswe la gore le re motho o ne ngwana a re ngwana ke phoso ngwana a sa nka ba phoso gobane ge nka gola ke le so tate ka tla ka kwa ka lengwe la matšatši gore nna ke phoso ge ke e tla kae ka re nna a ka tetšea mo be ke le gona so kgaetšedi a ka santse o boele sekolong re na le dilo tše re di bitšang di-abet ke dikolo dilo tšeo konkošiša go dula ka molagae le dutše le thieleditše mogofe goba go lwantšhana ka mehla le ka matšatši go stresswa mokgekolo go ka se re thuši ka sele wankwešiša mokgekolo o kwele bohloko o fepa bana ba lena e se ka go rata e le ka lebaka la go kwa bohloko gobane modimo a sanka mošegofatša ka ngwana and ga a bona bana ba lena o bona bana ba gago that's why a rata bana fela a senka a arabiwa ka gore yang ka gore a be le bana and then ye nngwe ke nyakang go e bolela shi tšhelete le e golang lena bobedi ga lena o ne society nna rena society sa lefu o ne society rena ga rena society mare ka tšolele nna entle ka rena society mare re ile ge re botsisa mmeramora re mme society sa go se bereka bjang kane ke gopola ka ngwana a usa ka ola nantse mo ge ngwana ge e šina hlokofala society sa mme sa boloka ngwanola mare gombianong a boa a tšikela rena a ra re nna le itsere society sa ka se boloka nna ke noši go ra re ge mme šina hlokofala go ra rena re tlo sala re sana society šiwe malome ka kapa ke a go leboga mroka dikgaetšedi tšaka a le ne maikarabelo lena ene bophelong ba lena le titiretše diphošo tše dingwe tše dintšhi kudu le te kolota go te kgopela ditshwarelo lena mokgekulo o le bone gare le rata masogana o le bone ga botse gare le rata digwara lena sa mathomo le tšere focus ya lena live ya masoganeng that is why le paletše ke sekolo because age tše lebileng le bana ka tšona le dirile phoso number 2 la bua la dira phoso ka go tlogela dikolo number 3
ga le kgone go rwala maikarabelo a go te tlhokomela le bana ba lena. Mokgekolo o le godišitše a ka no bane le diphošo tša gage godimo ga lena, mara o le godišitše. Ga ke kgole gore o ka rone le bana ba babedi wa be o sa nyaka gore e be maikarabelo a koko gore wena o ba le society o ba covered. Di-society tše dingwe ge motho a thoma e ba le ngwana ga se sa mokhabara. Ke ka mo e leng gore wena o le mmago ngwana o swanetše o nyake society se e leng sa gago, o ngwadiše wena le bana ba gago le ngwadišeng le mokgekolo gore le tle le kgone go mmoloka ga a tlhokofetse le ge e le gore le yena o ne le sa gage society. And go hloka maikarabelo ga lena le nyaka go lokiša maphelo a lena ka go šupa batho ba bangwe ka menwana. E ka se le berekele ntweo, e ka se le berekele. Le ba bagolo go nua le gore le ka llela koko gore koko ga a le rekele tša go ja. Koko o le bereketše o le godišitše le belege bana le dira eng lena. Go sola koko go ka se lokiše diphošo tša maphelo a lena a le di dirileng. Se o se sia bana ba ke a kere o titiretše diphošo mo bophelong a mangwe a mabaka o gapeleditše ke bophelo bo o bo phetšeng, mara ke kwele o re from 10 years bo ma 11-12 o be o šetše o thomile go tseba tša phako. Go lokile dilo ka moka ga tšona tše di diregile mo bophelong ba gago. O hloka counseling, o gobetše kudu mo moyeng wa gago wena, o hloka counseling. Sa bobedi o ye police station o ye go dira affidavit ya gore o timeditše pasa, and then o tšee affidavit o ye kwa Home Affairs o ye go dia pasa ye nngwe. A se gore ge papa go bana ba gago a tšere pasa ga go a itšhumile go ra gore Home Affairs ga e go tsebe. Home Affairs e tlo go direla pasa e nngwe. A se first application o timeletše ke pasa o ile wa ba le yona. Home Affairs e tlo go direla pasa e nngwe, and then wa kgona go tšwela pele ka bophelo ba gago. Se sengwe gape le tlogeleng go opiša mokgekolo wa Modimo hlogo, le yeng go dula fase le bana ba motho le tipotšišeng gore na jwale go tloga mo re a go bereka jwang ka dilo tša go ja le bana ba ba rena ba leng ka mogae. Ntle le mokgekolo ke le ka kgona go te tlhokomelela bana bale. Mokgekolo o godile le mona re nako nngwe le nngwe a ka no ikela bohuna matolo lo šala le baka gore le swantse le rekeleng ke mang bope le tša go ja ge lena le sa kgone go tekemela. NSS ke gopela gore o kgatle pelo ka leswika, ke gopela gore o kgatle pelo ka leswika. Lesogana le le go fileng 170 maabane o sekwatlho o sa dumela ye nngwe. Yes. Ga ka bua a re go wena a re ke swere boka be ke re dire so o mmotse o re ga ke sa dira dilo tšewe motlhako kwa ga bolena ge e ka ba le ja khabetše ya go tlhoka makore ke ya ga bolena ijeng. Yes. Ka baka la gore ge le ka tetlwaetša mokgwa wa gore re tlatle re ge re sene mazambane kapa re sene letswae la go noka, and then re tla ya digwareng ra fana ka digwara ra bua re swere tšhelete le ka sule le o botlogetše bophelo boo. E tšwa go bona 8 motlhako ge kgwedi fela le duleng fase le boleleng gore wena o golla ngwana mo tee go ra re tšhelete o swantšeng o ntšhe ka kgwedi a ya swanela go lekana le yawo swantše be ka go dingwana ga ya gago wola wa gola bana ba bane ya gage e swanetše e be go dingwana gore di kgoneng go balance. Ga se gabotse gore le re le bana ba motho o mongwe le o mongwe a be le dilo tša gage tša go hlatswa le bana ba gage, o mongwe le o mongwe a be le dilo tša go hlatswa le bana ba gage. Ga se bophelo ba ka gae ntho eo. So mokgekolo o godile o ne diphošo tša gage, mara ka mokgwa ke mokweleng ka gona o le kerile le sa le ba bannyane a le godiša. A ka no be a ne le mantšu a e leng gore o ne le go antšha
ka nako nngwe a sa le swareng ga botse a ka no be a ne le ka mokgwa e leng gore ga a le sware ga botse ka gona e fela diphoso tša lena ke tše dintši o ka no bolela mo and then go fetša o e latlhele ka mo go prof ye nngwe se tate ka kapa rena le nkile ra makala mo matšatšing a kere ke be ke moraga be ke fetileng go iragetse storynyana se seng ka bo entle ga ke re ka bo ma 9 wa o mo brika ka pela so ema ke bothabetle ke bolela emanyana ka bo ma 9 ka rena re batho ba go robala ka 9 obviously nna tege 9 ite ra robala nna le ausa re robala mo fase ge sene re robala ai man wa itse re fila o ka re like ka re ilo a bona batho ge ba tsamaya ka montlong wa ukwa re motho wa tsamaya ka montlong ai ke ra sente ke ra robalaneng o nantsi mo wa ho tsela hai ke ra sente ke re mara ka montlong ka mo ka tseno ka ra go shapo ene le mo ya ka ke a utlwa re mara ai ka montlong ka re tseno ka ra go right so fure ke ra mana robala mara boroko ke a utlwa re ba gana awa nna tegeshine re tshware ke boroko dibiana kwekwetle mo fatshe a o siwa mpitsa Sophie dibiana jawa awa wena biana tse nna di wa mehla re di tlwaetse gore ka nnete ke re ena ra robala ntse di wele o re jusa ke re ra wana retse awa ka ditšatši le leo go na le selo re robetse ra robala nna go ka nne go e tla ka matsa ntate re ile go e tla ka matsa ka moka le bana ba ka robala le bana ba rena ka moka eno ba ngwana auso o robala le mme bana ba ne re robetse le bona ka moka nna tijile ge di tafe fotlo ka moka re ra felwa ke boroko botse ba ka kra bana ba shiana ka montlo ka re bana ba lwalo re ba lelekisa ke something ka re khansonte go irega after mo aba bana ba le ba robala and we itse re ka no ba robala mola go tshile go sore ba tsoge re ba lokisetse ba sekolong ga itsedi ya ka a go botse re botse nnete ke bone wo ka mogwa go brikileng ka gona bona o ka mogwa ileng o bolela ka bona re ye o re fang a se yona ke gopela gore nke le mpheng ya nnete tla khopelo o bolela nkere go ba itla bolela ko wena tla e bolela iya wena yema ntate moremi ntho ye itle from kamoreng ya mme e huwa go tsaka ke nthenaneng matla ya tla kamoreng ya rena ya re ku le fetere la pietlega ngwana ga o tsheka ka 5 o'clock a re nthe e ntlela masepa a tla le khuruba nthe ntlela masepa o tla ya ko ntle ga no kopane nthe wrong mme a tla ntha 50 rand a mara mo re ka boroto ngwana o tsheka ke a ba ke 18 a re mo fase kulukutu chabile ratif mme a tla ngwana gae a mna matsa koloi a misha malaine khunga ka ya ga itsamaya ore e mtishetse mmotse mole ba tla ba mothushitse a ba kaone go hlama bana ngwana wa yena ngwana gae boshego ka 1 o'clock ngwana gae hlola ka fester ko tsileng how go nagala wa mpotsa o sonto ngwana ga no ngwana o sa go hlola ka fester boshego ka 1 o'clock o mra hai robala a tsorba ha mangane ke a robala ngwana o bua mogape fatshe ku tara la bale le na mo khwale ene na ofto bana mo khwa re fashana ka go iphile kana ralwa ngwana ga ha ni le banyana ha ni ni chomi o phela ni mmeso ofe yena wa ntse kwa o phela ni mme ha ni ni rena aka nna ni rena wa kharimela matli a tlile mme bare erase mme baira erase mme baira o patla tshachara ka ba mola bo kena ka mogae yes sesi ya aye ka mo go eta office ganyana aye ka mo go koko ganyana wa bolela motho wala ke khala tlogile ka molapeng lapa le la ga le khone le yena ke rwa mmana wa peretukuse ka nako engwe ga tlo koira o ka section engwe
ga ene ga o ka se ko ba mmotsisa wa morare o section e o e buang koko nke le re feng ditaba so a ke wa mana wa apere tuku ya mamntao o na le gona gore ka nako e tlhagele le postolo ka nako o a change and then motho o nna le batho ba ba na le gona ba ba kgona and then batho ba le ge ba fihla mo wow ke le tolo la ka go kwa ba re motho ke le tolo ka malapeng ge o lasteng o ke tolo la ka o ke tolo la gago le ke tolo la ka a ke re bile ga re na mahlwanyana ke tolo la ka mara ge mogolo a bo a tlile polelo ya gage ga a bolela le nna wa itse e ya feta ene polelo ya batho ba ge ba le go bedi ga ke kgone bana ba ke ba godisitse bana beso ke ba godisitse ko re gona bjanong ke re nnate wo ga a tlile o wa ntlhanogela alright wena ka gore o tolo la koko e bušaganyana why o re botša maaka ka story se o re fang sona o a ntšha story se sengwe sa go fapana le sa gago why le re botša maaka nna a ke re mo baneng ba ke le boditše ka re mo lebelela le ngaka ke and then ke mmone o ka mokgwa go thibileng gore wena o ntšha story sa maaka wo o go thibile gobane go ne ntwe e tsamayang batho ba gešo šinako le tlile mo re latile bošego a kere re fe nnete re tse re tsebeng gore le thuša boang mmeo ke a muutlwa wa bolela mare mme wa ntlaba go na le ntho one ya se bolele mmotse gore ga e bolele ena a lemo nna e se ke e bolele ke eng ntwe re nyaka ntwe o e bolelo mo re kgone le thuša bile ke tlisitswe ke bona mo etle ke nna tse tsa go tlamo ke bona ba na ile namela mme wa di bolela ka moka mare go na le ntho one ya se e boleleng ke eng tate Moremi a usola a ileng ko ntle a usola o na le bana ba ifo o wa bistereo o irile ngwana bisfo ka pela ishi a godise o wa bistereng ngwanola wa ausaka o ile ga re papa a tlwaela mme ene le mmage a motse a ka re ka mokgwa ke no re mmage o motsere a mona mme ngwanola o tlwaetse mme tate Moremi le rena ge ke setse nna ebile especially ngwanola o ntšhaba thata ngwanola o tlwaetse mme ntheng o le nngwe go tshwana le ga a tshwere ke tlala se o botsa mme ka ne mmage e no ba sesi wa tseba o bola o tšhaba ka taba bona sesi e re ke e tlhalose re fe taba ke o tlhalose taba ga go bolele nnete gore senyetša nako maleba re ntse ga maki ge re ntse ga maki a o se wa rotoga o kukile ngwana maki o morare ebile o bona ke ngwana ka moteng o morare yo mama Tšhabile se o belege ngwana ga ke itse re wa kae o bitsa mmaka mola o rena re phela nae ga mmitsa o re nna ke rwele ngwana so ngwana o gobetse tsebe Tšhabile ngwana o gobetse tsebe bja maloba o tswile mo wa re ke isa ngwana tleliniking ka tsene o still o sa morwele gape o me isa tleliniking a re mabapileng a re ngwana so o huba madi mo tsebeng ga ke itse re bothata keng gaowa ke rena bale ra moletaela wa tleliniking ga le ko tleliniking ko ga fihla o buile mo a buile le rena re ukwile ka batho ge ba re Tšhabile na le mo gware mare ko tleliniking ga fihla go ka batho ka mokgo ba bolela gware yeo keng gore ka mokgo ge batho ba re tlhalosetsa ba re Tšhabile ga a fihla ko tleliniking a bogwa le ngwanong sesi wa tsare keng o ne problem ge o emiša letsogo mowe o ile koko ga a bolele ntwe e leng gore before nna ke tlo e bolela ga e bolele ke yena ke ga ke e bolele ke feletse ngwana a usela ga re ngwana go betse motsele mo tsebeng ra ya go gae ra ile o kwa re ngwana ga go betse motsebeng go ba itse keng ka kra ngwanola go se se mmakaditseng re kreile ngwanola a segegile motsebeng mo ge re botsisa mmago ngwana Tšhabile ngwana o go betse motsebeng se bjang ba re ngwana o itshegile ka thipa bjang Tšhabile o ka re ngwana ga go a tšhaba mmotlwa go mo hlabile alla bohloko ba thipa o be emela bjang right go lokile o nagana gore go diregileng mo tiragalong ye wena ka kgopolo ya gago nna ka kgopolo ya ka ngwanola a ka se itshege ka thipa motsebeng gomme a ntse le mmemo gomme thipa sese
re go ya ka wena o nagana gore go diregile eng? nna ge ke nagana re motlhekolo o segile ngwana o la mo tsebeng nna ge ke nagana nna so ke kinya ka go itšea mola o reng ngwana o tlwaetse koko thata. Gopola gore koko o ntse le ngwana o la e sale lesea. yes Go ne le bana ba e leng gore ba kgona go gola ba bitša bommane a bona bo mama because o gola a bona mama a bona mmane a sa bone mmage, right? Ge a tshwere ke tlala o swantse a botse mokgekolo because o godiša ke mokgekolo o godile a sa tsebe mmage. Polelo ye o fetšang go e bolela gone jwale o nagana gore ge e ka ba mokgekolo ke yena a segileng ngwana o tsebe, o nagana re lebaka la ga ge e ka ba e leng la go mosega tsebe? ke morata ena ga ke gane wa morata ngwana a usela o ile re sena go bala mma go ngwana lang ke rena o motsere yena mma a rena ke me isa clinic ngwana a segilweng tsebe kwama kwa a usela le nko ntle nke le mmitše gomme ge re tšhabile re kgantšhabile wa o sa ise ngwano tleliniking ore ge o sa isepetlela tsa ngwano o mo ise tleliniking ya marapong ngwano ba ile mo attenda because ba bona re ngwano wa opelwa tšhabile o ile a re ge re mmosisa a re nna tleliniking ga ke mo ra gona ngwano kwa yang ko teng koko ngwana o segile ke eng tsebe? no ngwana ke yena a itshegileng ko monnyane a se a bane le tlhaologanyo. O ne mengwaga mekae? a so le bjanong ke nanae years Alright, ga se gwa ke motho tla dula mo gausi le nna mo. Dula mo. ntse re le babedi le mmeo re segalela maraka mannete. So tsebe ya ngwana ye e segegileng e bontšha e ngathilwe nama goba ino ba yona ga ya ngathiwa nama ino segilwe so ke moshima. Sesi ngwana a segileng tsebe kwa gago o segile ke mantsebe? ngwana ntse a tshameka lengwe le bana ba ka ba bang wena o la ba reng o kwana le mokgekolo? Go riagatšeng? nna le mme re ntse ko le moteng so mme o kgabelela bareke o kgabelela matibi a mo tšhingmana bietse mafela thamo go merogonyane ba re ke motšhatšana le matibi so bana ba ntse ba tshameka ko morago ka ntlha ke rena ra ga ntle re bagile ntlo ntshwa nna re robetse ko le moteng ke kukile o monnyane ba le ba tshameka ko morago bjane ola o hlaga tshwere thipa huba madi ke ra dimpho ke re ngwana o segile ke madi mpho awa mama na ntse re tshameka le so ba fihla ko gae ba reng a fetsa re yo o ntse le mmemme ke moloi tšhabile o nnetse le moloi yo bona gona no segile ngwana ga go tsebe e le mang? asho e sware a ntšhupa ka mona na re mme ke moloi segile ngwana ke tsebe ka auso a ka se bolele nnete because o phela le mmeo o phela sese wena o nagana gore o a ka re ngwano a segilweng tsebe e le wa gage a protecta motho a segile ngwana gage tsebe because a rata koko ngwano nna ke ile ge ke tloga ko gae gore ke tle ke re mme o segile ngwana ka thipa nna ke ile ge ke tloga ko gae ngwano na ntse a ntse le mme yaanong ke makala re ngwana o gobala bjang a ntse le mme o ka te tshega tsebe ka thipa wena mola wa belegwang ke mang ngwana o ile ngwa kwa ba re bo te tshegile tsebe ka thipa? a kgona ga le ntho alright ngwana o tšere ka e thipa? thipe ngwana ka mokgo bo le kae wena? nna ntse ke robetse ka misa monnyane ba be ba le gona ke ba a re ye ka mo go koko o ntse a seteng koko wena ke re ko wena bone le bana ba tšere ka e thipa? o e tsere moneng ke berekela teng a ba tlang tsosa ke le mola ga se a itse o bolela wa ke bona ga lla bjanong o ga a tsoga mola gore gape ngwane o tswa madi ba ka gore ba gapa mo gofe ene ba nna ko ngwana la ka mokgola o tlhagelela le from ko ka moreng yaka ka re ke ile re ke thoma ke emelela mola ke ile o bitsa ngwana kwa mathomo mogolo ke re dimpho gane madi a tshologang go iragalang a re ngwana ka go gobetse tsebe so ba a etswa ko nisto yaka ka makhelwane ka monisto a re fihlang ke gae ka mo ke nisto ba e ba fihla mola ba nkhumena ke na le mokgekolo a ke tsoro go na le ntse ke ilo apeya kana kwa teng ke ilo pela mme bogobe
ba re wena tlo hlontse le moloi o mo kgothaletse moloi a tsogang bosigo o bona gona no segile ngwana ka go tsebe o bitša ko kwa go moloi ka re nna tateng tsebe ka re bjano le bitsa mme moloi le ra bjang le sho ya gore motho o segile ke mme tsebe na a shiba ke fela ke robetse ko gae se prof o botsitše potsišo ba re na o bitša ko kwa go moloi wena gore a ke gane ke mo re ka re ba re o bitša ko kwa go moloi na wena ga ke gane ke mo re ka re sese wa nkwa gore putswa ka e reng prof o re o bitša ko kwa go ka moloi wena na emapele sese prof wa botšiša wena o bitša ko kwa go ka moloi o re ko kwa go wa loya o rialo nna ke riago ka lebaka la gore a ke re ke ile ge ke re ngwana kgane ngwana o segilwe thika-thipa bja ngwana a ntse le mme bjanye and why a gana ge auso a isa ngwana ge tleliniking a gona ngwana a yang tleliniking mo why nna ke nyoko o itse mo ye ke a ekwa go tswile mpopo tataba ka mo o re go tswileng ka kamoreng ya koko ene koko ke tšhomi yao sebata go tswe sebata ka moreng from kamoreng ya mme ene ntho e tswile huba gwa tloga lwala ngwana ga eo fo ga tsoga a hlakahlakane ke ga tsoga a je go tahlela go nokeng a ba tsola ka mo le ga go ile mo ke thibana nena a teng ala fase a re o bone ntho ya meria ya dikhalakhala di bone ke mang di bone ke ngwana gae o monyane nna tateng nyakong go e bolela ka mo kamoreng re ile re ntse robetse ka nako teng bana ba sekolong so nna tshwantse ke tsoge ke ile go tsa mollo nna ke ile re fetso tswela kwa ntle ka boa ene go tshile ka nako eo ka re ntse le mo 7 so mma nna 50 ranta re jo le ka sekala no te fela ngwana ka shiana o nyakala bana borotho ngere nna ke wa go ke itinkawa awa go ge we wa o wishitse ke nna ke na tshokile ke so se seng sa ntahlela mo fatshe o bone eng nna nna ke na bone ntse go ira yana bjana so ke go jwa o bone eng nna ka mkgola ke ile re ke nyakisisa a re ke bone ba re ke tokološi nna ntho ke e bone a nna ke na bone ntho ngwe ke ntshetsa merire mešweu le dikgala so o a dumela gore seo a se bolelang se gona bjano ba ntha gore nke le arabeng dipotšišo ge ba le ba botšiša dumela se ke se bolelang a ba re a dumele ba re na gore a re o dumela se wena o se bolela nna so ba tate sone se irangile tate nna ke se koko le wena wa itseba nto ya meriri ga ka e bona e bone ko ka gore ile re ge so se se ba shwahlela ka a šianela ko ntle a šiana kwa o kgathotse mošia sona o bona gore ne go le selo se neng se le nna bjano so tate nna ba e ke fetsa ngwana ke nke rola go betseng tsa bo robala le mbe nna ke robala le ba itereba ba mehla ngwana ka ile robala walla ka re ke rata itisa le mmeko ka mrengere mena re utlweletse ke tate ka ba bolela ke re tlo mme tate ka pa so swara founa ka utlwella ke tla ke sa ile bona monyano le ke ile metsa ba e ba utlwa ngwana ke mogarabišigo alla ba ra ga ma go so khama ngwana go kwa ka rawa mma ka ska khami ngwana ho emampele nako ya tsamaya ne re tlo chaisha mo re senkere re fetša dilotše nke le mpotseng lena le lithu lena le ba babedi ka gore mokgekolo wa modimo le tseba loya ebile le ne bohlatse ba gore o wa loya le duletšeng ka gagage le moloi ba botsise tate nke go thome go tletle go fetola gore le duletšeng ka ga mokgekolo e le moloi ebile le tseba gore o wa loya tate ka kapa nna ke a rata go tswa ka gae e ke so ke biletse social work kana ka social work nna ke gopela ntlo ya mmušo a kere sese tlogela dilo tše tša dintlo tša mmušo ke re le duletšeng ka molapeng la mokgekolo e le moloi le tseba gore o wa loya ene o le hlokomeletše bana le duletšeng ka lapeng la mokgekolo e le moloi pota gore e re ka ratso o re buletša mphagatho re šiba ba nyako ntlhanogela e le mole yene e la rra ka re ne kgale re tsamaya ka molapeng go ra gore mokgekolo a o le ganetša le etswa ka gae e sware moo e sware why lena le ba babedi lena ga botse le nagana gore nto ya sebata ya meriri ke ama
nthe e tswa from kamoreng ya mme ba re ke ya mang le nagana gore ke ya mang a e tswe ko ntle ntho Sesi. wena gomola wena gomola sesi prof o re ntwe a re tswa kae le nagana gore ka gore le e bone ka mogae le nagana gore ke ya mang nthe ke ya mme e tswa kamoreng ya mme e ka sebe ntho e tswang ko ntle right go lokile ge gone jwale Koko wa sega ka mo. gone jwale a re kwaneng ke nyaka re lokišeng ntwe prof gone jwale sesi gone jwale Wena yema re tlo go fa chance. gone jwale a ke re le nyaka go tswa ka molapeng la mogekolo wa leganetša nkane ge le ya banneng a leganetša ae ke nyaka e fetole kuo e ra banneng a ke ra banneng a re motshwenyi jwale ge le tswa le ya go dula kae kae la motshwenyi taka kapa wa a sa re tse re tswane tsona banneng a di amogela re a ke dinyake o jela sesi Ebile re ke mmotšiše no mara prof nna ke ne problem ya gore batho ba ile ba babedi ba tswele pele ba dule ka molapeng la mogekoloki ba re wa loya ebile ba kgona go e bolla le mo radiong gore wa loya o ne sebata ba nyakang ka gagage ba sa tswe ka molapeng la mogekolo ka molapeng la moloi ene le gona ge e le gore koko ba mmitša moloi bona lena ge le tswa ka ntle batho ba ka se le bitše baloi ene wena o fetola koko o re nkane a ija dijo tšeo tša banna ba o letlang le tsona koko o boletše lentso le leng a re wena o ile a go kgala a re o ya kae kua tabeng ya banna ka go rata legogo wa re wena o sepela le ya gago o sepela le nnenyane ya gago e ke tsamaya ka phatsaka wa ya ga go phatse sa ntsha ngwana nna na ka ntshitse ngwana wena ya ga go phatse wena o boditse lena mara le ne tlhompo o Moroka sesi re gopela order mo ene Moroka o sepile le motho o ye go mo alafa motho wa ba jwa o ne problem motho fase o re tlhalosetse ga botse ene ba go fetšhantsha ke re mo a re a tla go bapala mo ntateka kapa nna ntho ile nyang kutlwisa bohloko ka mme nna tšatši le ile ra re ke le ka mo ntlong ka amisa ngwana a kere kutla o le o ba rekeletse mogekolo nna ka thoma le nna ke lahla ngwana ola wa ka ke mmamedi mampeta ka re no nke le mbotse re o iragalang a re mara gore mme wena phatse ya ga go sa ntsha ngwana ka ntshitse ngwana o mina eng we go bolela ofe go bolela banyana ba bedi ba ka se bolele ba le babedi go boletse ofe all right e go bolela o la re gore mphatsa o mong ntshitse ngwana ka re direla bjang a ke re hlokile bana ba gage ke rena ngere o wa thoma wa dihlabella o ira wa ga maki o itahlela ko teng o llela ko teng maki o tla go ga ibšego bo a ke o tlo re kgante le irileng sonto ka re lena sonto bolela mantswe a botlhokomedi ma mokgekolo ke ge ba re bona ba jumo shithela mokgekolo ba nyaka ga bona ena luo ba re ba nyaka go tswa ka molapeng ka rawa le kana la tsona ke tla itshalela le mma gona bothata ke rena le mmera utlwana ba re bona ba nyaka ga bona ba tsama ba ya kae mashoshole ke nsempupuru batla ba re kuku gore o reka bupi ka molapeng mare a ona ke reka bupi ke bona ba e leng gore ba tshware kuku ka pila gona diano wa rile kuku o re boretse metsi ntse re galela metsi kae go sedibeng a ba amogele o re mme o re boretse ene o re geletse metsi gona diano ba re bona ba nyaka go tswa ka molapeng ba botsise gore ba e tswa ka molapeng a re kwane no gore ba go support-a ke mang a se problem ntwe nna e ntshwenyang le go feta batho ba tshwenya mogekolo lena le tshwenya mogekolo le duletseng ka molapeng la mogekolo wo e le moloi ke da go bolela ngwanano ga na nnete ne yes ngwana gae ile ra mma amra nnwa o tena man ke le boditse ka re motho wa ba jwa o mo wena mara ga botse mara wena mara manai bon ke le boditse ka re motho wa ba jwa o mo koko ke ra la feleng yena motho wa mo nneteng wo tatemre ngwanano a re dienso ho ke gopela go bolela kere ke gopela re o e gopelle tshwarelo lentse lo fetšang go lentšha go jwa gopela tshwarelo ga botse gopela tshwarelo go fetša o humole okay ke gopela tshwarelo
nke ke no bolela malome ka kapa ke tshwenya ke ntongwe mo mogekolo o a tlaishega ene ntongwe le santseng le tsebe bana ba mogekolo a le thaka ja mogekolo ene ntongwe santseng le tsebe a le hlomphe ene ntongwe santseng le tsebe le bapala ka mogekolo ene mogekolo o le latile ga bolena ene be se gapeletšo o be a le rata nto le dirang mogekolo a e kgahle sa mathomo a la nyala ke papa go lena a la nyala ke papa go lena mogekolo le tšeri a le tšeela lapa so taba gore batho ba tla ba tšole mogekolo ba sa lekane le yena e le bana ba gage le tšea kae molao lena ke mangane ntoka ya go roga mogekolo emang ke sa bolela a se thaka lena mogekolo ene ya gore le tlo roga mogekolo re tlo le riela di-protection order le ye ga lena batsofe ba swanetse go teketla ka malapeng a bona le bana ba bona not gore batsofe ba tla ba rugiwe ka gare ga lapa taba ya go bitša mmago moloi se yona sese thokolosi e kgone o tla ka gare ga lapa e fihle e dule ka gare ga kamora a se gore motho molomong ga le mogekolo ke moloi mogekolo o tswa go le tšea kgole kudu ene nkebe se mogekolo tepotšišeng gore nkebe le ija eng mogekolo o le lotile ebile a netaba le gore why a le lotile o a tseba wa tsere ge motho a sene ngwana a godiša ngwana bana ba tla ba mmotse lentso la gore eng e paletše ke go šogofatša ngwana ke mantso mangao ba nna le hlomphe mogekolo ene lena ka bolena a go ne ntwa lena e tlo lokang ene sese mogekolo ga go gala wa go gala go ntwa le re nyaka go thuša go tlogela mmereko o leng gona mara ntwe ke e bona mo go wena le swaretše mogekolo sekgopi ene ntwe le e bolela le re ikitima ka kua ga gabolena ya meriri re tlo lwa le yona go fitlhelela re e swara mara se ke nyakang go le botja ba ga bo mogekolo ge ba ka tshwaro ye lena le swere mogekolo ka yona a ba tlo e dumela ene ba ka no le botja gore lena le tšeeng dipeke le boeleng ga gabolena koko a nya le ngwetši ye nngwe ene seo se tabe se kwiša mmago lena bohloko gobane mmago lena o fitlhile ka mola a kere koko be a go hlompha mmago bona mara o fihlile ka go hlompha a se be le bothata le wena a re go hlokofala wa godiša bana le golle ba šogofaditše ka bana a kere modimo o bone gore a o kry-e ngwana a go fa tšheleta gore o kgone go nyala o be le bana ka gare ga lapa go etša basadi ba bangwe jale o tlišitše bana ka gare ga lapa mara mantšo ba go rogwang ka ona a se a e leng gore rena re ka amogela sese o tšhomia o ke kgopela gore wena le o le re ge le dutse fase nto mathomo ye le santseng le bolele le na le ba babedi le fane maele number 1 ke respect number 2 le belelang gore le bolela eng ka mogekolo number 3 tlogelang go roga mogekolo number 4 ge le topona le godile bitšang bopapa go bana ba lena ba le tšee ba le iše mo ba ka le išang that's why banna ba ka se dule le lena gobane lena ka bolena a le mekgwa lena ga e kgone go ka kgotlellega a le ne hlompho man a le ne hlompho wa tseba mogekolo a se thaka lena kore yeo yona yeo swantse le tsebe ene la tseba gore lena ge le dula ka mola lapeng lela le šupa mogekolo le mo accusa ka taba gore mogekolo wa loye mphakati wa kwa le dulang o tle o tšhuma ka mola o tle o tšhuma mogekolo le lapa la gage le o dula kae ke bo mang batho ba ka ratang go dula le moloi mo nageng la tseba re keng nke re le botšeng a ke re ka mola lapeng la ke ka ga mogekolo ge e ka ba le bona o ka re go phela le mogekolotlhi go a le šitela ebile go le hlolola mathata ka mokgwa le bolelang gore o wa le loya ka gona ke nagana gore le ba bagolo kudu gore le ka tšwa ditene ge go hlokagala a le hlomphe mogekolo ene le sa mo hlompheng le ntšhetša mathata a lena le dienga tša lena godimo ga gage ke boletše ka re a ka no bane le diphošo tša gage yena jwale ka mogekolo mara ga se thaka lena
ene le duletseng ka lapeng la gage e le moloi a loya le tseba gore wa loya le nyakang ka lapeng la gage wa ile sa tswile diteneng tša lena le tlogele mogekolo ka phisa aowa a re gane ga rena re ka ne ra mosuthela ra tsamaya mare mme tate kaka mme wa titira nna le go mmeane ke sana le sekgophile mogekolo mo ene mogekolo nka se tlogile ka molebale o mofe wa gona sa etela ko gae nka se mmolele ka leina mme wola ena ausi a ka ile a tsetseng ko ntle ke ena o re rena re roga mme ena o kgone go bona diphoso tsa rena mare ena ga a kgone go bona tsa rena ke ena o nkileng nna mogekolo ke a moomanya ke a mmotsa mantswe ka moka mare tsa gore ba re sesiwe ho a se mogekolo motho ee ke mang motho ke mme a ke gane mme ge ke ne bothata ke a mmotsa Eh. se ka re mogekolo ema pele nna ke kgopela tshwarelo bolela ka pela nako e mme salalwa le ausola le nkontle ausola a bitsa mme ka sa gage a moraro wena ga ona bana ebile a o itse gore ngwana o ntshiwa kae mara gomme a botse lena sa lela betho a se re iteo and then lena ga botse tabe ya lena gore le tle le roga la tsere mogekolo o ne ba gabo a re gane so why ge le roga mogekolo le mmotsa ka go hloka bana o ratile gore go hloka bana a re gane ena gana bana and then lena le ne bana bo papa go bana ba bakae a re gane bo tata go bana ba re tlogetse ba and then why le roga mogekolo ka ranong le yena o la le mo sentja a thushe ngwana o la boemo a se yona ntwa e dirane mme wa itira mme o kgone o tsamaya a o botsa batho ba ko ntle a ba rare nna bana sibale gommeano bana ba le batladitse bana ka mogara lapa laka batho ba le ge ba fetela mme ba re morongwane ga ona ngwana sa mathomo nkutlwele ema ba ra mme ba re sa mathomo ga ona ngwana o e leng wa gago mare o kgone support-a bana ba e leng bana ba basadi ba bang ga go ka o tse dimpya tse o rwala lori ga metlhako di tseo ba busetse ga bo tsona yo tja tshila tsela tse ne di tja kwa mme o kgone le nno ge re tloga bo bosasa go tla go tletse batho go ba rare nna bana ba nkisitse ko go so batho ba le ba itse re mme o re fenya ka go la gore rena re tsamaye re boele ga bo rena wa tseba batho o swantse e bolele le ya motella mo ya ke theresho tate ka ka a ska re biletsa batho ena ga re botsa re boelang ga bo lena ene rena se ra itsamaela ga re tseya a re busetse ka mkhwena a re tlisitse mo a ska re biletsa batho sesi enga tja lena a di tlo bereka ai ene ntongwe ke tlo le botsa nna a se rena bo mogekolo a se rena koko rena ke moremi ke malome ka kapa le talla mogekolo ai ene lena ke le nyaka kua gae koko motse wa gago ke tlo bereka koko o wetse ke meleko koko o wetse ke mathata ba genu ba thieleditše ba galwane ba thieleditše ba motse wa genu ba thieleditše ba mošato wa genu ba thieleditše batho ba le ge o ka tsoga ba biletša batho gore koko ba tle ba bolele le bona ba ka se ba kgone nke re ye go rola mathata a leng mo godimo ga batho ba koko o ba jwetša ke bana bana ba jwa ba nyaka thušo bana ba koko ba ka se go roge ka mogoki bana ba banna ko malapeng ba tsaya ditaba se kenya batho ba ka malapeng batho ba kwa malapeng a ba kene felo sebakeng sesi wena o tella thata wena o tella thata o ne le nyatso ga botse mokgwa gago ene lenyatso le la gago a le tlo go isha felo o a tella a se thaka gago motho o ne problem o na le enga matate ka kapa wa ntla mehleng ga O na le bolela o anger. bolela le batho ba kometseng ba dirile eng ka ne ga tshi batle ka mola batla ba bolela selo taba tša lapa la koko a le llele go baagelwane a re gane re llela ko go ba Jwale- magane ba re ga se batle ko gae ba re koko bana ba tlile ba re 1 2 3 1 2 3 ga se batle mare wa ntlaba ga bolela ene o kenya bo magelwane mare bo magelwane ga se batle ko ga nka be re ba tlile ko gae ba re koko Wa bana tseba ba se se tlile ne? ko gae ba re ke gopela go gofa advice le se se ya go ka gore le a swana le ba babedi motho mogolo a re mo fetole yes go ina le gore batho ba tle ba go solle gore o fetolane le motho mogolo ka mare ba go solle gore why motho mogolo a bolela le wena o gomola yes
ge motho e se thaka gago a se thaka gago wena o ka te kwa jwang gone jwale o tlo go dishe bona bana ba go se sa batle ba go hlapaole ba bolele le wena ka mokgo bona ba ratang ka gona e ka sebe monate mogekolo a se thaka lena ge e ka ba gone le ka mokgwa a bolelang le lena ka tsela ye e seng ya swanela ga le bušetse mantšu go ya ka mokgwa yena a ntšhitšeng ka gona le bana ene potšišoši ka gore ka moga koko ga le kry-e lethaba ge le le kae rena ko ge re le ko gae re ka se thabe nna ge re le ga batho yes ra thaba nna ge re le ko gae taswane ausi a boletsa re nna ko gae ga gona bophelo bo bokaone nna ge re le ko gae fele nna a re thabe ge re thoma re kena ka motsola ra nyenega ke le kwele gonjwa le hloka thuso re le thushe ka motso yes and then thuso ya gore lena le tlo hlompha koko lena le ka mpha jwang yona nna tate moremi nna ke kgopela gore mme a se ka re ga elwa le rena ko gae a bitsa batho ba ko motseng a re ke kgopela gore bana ba le go mmeano ke entle ke na le bagekolo ba babedi a ke le ba le go na le bomme ba bang ba abedi wa mathomo nkile a tla a lele ka usa ka khwela mathimfatsa re ke kgopela re mathia ga ikhwamo ga o mamo e bo stemmo a usa ka thibela ke mme wa ka monnesto a mra tshabile wa ka dithotho le bana a re mmagonkele ke tla thibela ke no ka kwa e yang bona sorry for go bolela ka lena ke re wena o ka netefatsa jwang gore koko yena go tlo mohlompha ka gore a ke re nkgopela gore ke tle ka gae ke tle ke bereke motse ke re nna ke tlatla lena le netefaletša jwang gore mogekolo le tlo mohlompha nna mme go thoma go meane ke tlo mohlompha o ka se tlo sa moroga aowa mo kgopele tshwarelo mme ke kgopela tshwarelo ene nna ke kgopela mogekolo a se mogekolo ene nna ke kgopela gore mme le go mbiano nna le yena re lwanteng nngwe e kgolo lebaka nna tate ka kapa ke itsere nna ka ikisa bogadi ka ukwa tsa bogadi di baba ka boela geso nna mare mme o sana le nthe ya gore nna ke tlogile bogadi ke nyetse mare ga ke bone rimo o nyetse magadi ya gona a mogetšeng a ke re go botsisitse gore o nyetse gapela wa nyalo nna wa ntlaba o fela nthare wena o tšhabile bogadi wena o nyetse ke mre mme magadi a teng a kae ene mme o kgone o nthare go meano se tlaela tenang o tlogile bogadi o fa ke mantšhelete a ke go a re rume ya a re rumeng a ke lahlelela mošwa alright a re fe koko a lahlela ko gore batho ba modimo ngwano ke mo godisitse a sena molato ko gore gona go ikisa bogadimo ke mo go tleng go ntla ba ka gore ga ka loka ga boa kwa o tlile ka molao wa gage a ka tabola upea botlogela mo a ka a ba makhudu wa mo a se ka hlatswa mara gane sentse ke thoma ke mo ruta ana se a di dirang bianong ga sa mosene wa mpalla ko re sale ga a boa koko bana baki a o sa bolela bana baki ba ne enga ya o re a ikwishisha gore e tswa kae mara ya o a re kgone o ikwisha ga botse gore na ga botse enga ya gage e hlotse ke mo go yena so gone jwale koko ngwana o kgopetse tshwarelo o tshepisha professor Moremi le batheletši ba motheleditše gore go tloga ka tšenule o tla leka ka natla go ba ngwana wa ka gae a hlomphe ga go bose moroka gore o le wo mogolo o roge ke bana go sa kgathale gore o ronga ka kang kapa o right ga ka kang go roga ke bana o le wo mogolo go a baba that is why ke botša bana ba kekere go ena le gore ba go solle gore o rugile motho mogolo wa fetolana le yena ka mare ba go solle gore na why motho mogolo a bolela le wena o gomola ke sa bušeletša bana baka ge e ka ba dintwa tše ka moka ga tšona di leng gona ka kua gae ke ka baka la dilo tša boloi kapa la diphoofolo tše di leng gona ka kua gae ke department ya professor Moremi o tlo dila le yona and then ge e ka ba dilo tšeo ka nnete ke tša koko goba ba no di lahletše goba koko le yena o a berekišwa jwale ka ge batho ba hlo ba berekišwa Moremi o tlo dila le yona
so mo go lena le ba babedi re hloka hlompho go lena mo go mogekolong ke sa bušeletše a ka no be a le wrong kae kapa kae mara re kgopela re le mohlompheng a se thaka a lena go ne le mantšu a mangwe a e leng gore le ge le ka kwata jwang kapa jwang a la swanela go botša mogekolo o mantšu a mohuta oo ka mare ge le ekwa le tlalelana le kwata thata ka mare le tšweng le sepileng le masoganeng ore le yeng ka bagišaneng gore le yeng bakgotseng ene nto nngwe ye moroka ke bonang o ka re e udubanya lapa le ke ye nngwe ke e bolela straight ke tekwa ke baagišane ba batho ba ka baka la gore koko go ne ba phelang le bona ga ne le bothata a tshwenya ke bana ba ke o a ba botša ene ntwe e leng gore batho ba ke ge ba fetola koko kapa ba etla ka lapeng la koko ba go tša mollo mo baneng ba ke between bana ba ke le koko bana ba le bona ge ba kgopiša ke koko ba ya ka baagišaneng ba fitla ba lla ka koko se baagišane ba ba eletšang ka sona ge se fitla ka gae sa fitla sa go tša mollo between bana ba ke le koko lapaleng a letšwe ka malapeng a baagišane lapaleng a letšwe bakgotsing lapaleng nke letšwe dilong tše dintšhi ba ka se palele ke go lokiša mathata a bona batho ba ke bothata ke bokakapa ba tsenang ka mogare ga lapa le ke ba botša mokgekolo se ba botša bana ba seke ke a leboga ke go leboga kudu malome ka kapa o boletše nnete ya go tlala seatla sesi kgopela koko tshwarelo mme kgopela tshwarelo a re tswayang ko malapeng a bana nwena tlogele go ntlhapa o ye ke re kgopela mma go tshware ke kgopela koko tshwarelo mme kgopela tshwarelo koko o go kgopetse tshwarelo o go kgopetse tshwarelo mantete moremi nna ke na le ntaba nwena wena o ema koko ba go o swere ke kgopetse modimo o tshwarelo mofe na wena bona ba tswe ko malapeng a batho malapeng ba tlotswa ba go kgopetse tshwarelo bana ba wa ba jwale ka tshwarela motho o mogolo o le koko a bona o reng go bona nna ke ba tshwaretse kgale ya a ba tswe ko malapeng a batho ko go kwele koko ke tlo te phanako ya go tla ka lapeng la gago ya go lekola malao a mmago bana ba gore mmago bana ba o robetse ga botsenang potšišo ya ka mafelelo shi sebata sela le se boneng se feletše kae a ke nyake story ke no nyaka go tseba re se feletše kae ntola meriri ya go hubaka e feletše kae ko gating e feletše kae ko gating e feletše gating e tšwele goba e sa le ka mogare e mo gating e ya ko gae e mo gating okay ke tlo tla ka lapeng koko bana ba babedi ba le o la le mmo nako rena e re sheile le yena a no tla ka pele a kgopele tshwarelo ke tlo bona re koko ke bereka jwang ka bona go tla mo dipitšeng tše koko le wena bo eswa o tshuma ke bana ba le bona be ba eswa ka tše dintša ka ga jwale thušo ye e tlong go ba gona shi bana ba gešo ke kgopela le tlogeleng go tšea taba tša lapa la koko le difa baagelwana onkwa kere tlogeleng go bolela koko le batho ba ka ntle koko ge le monyaka o ka gae le tlo mo kry-a ka gore tšatši le leng ke bona re le tlo tšeela o koko tšhelete ya gage ya pay o tla ra enyaka o tla kry-a e se gona wa kry-a šetše wa la šetše a ketima le mo koko a re tšhelete ka ke beile mo ke phuthetše mo nkane o ka re bantšhaeditša kere so kgopelo ya ka še yona go lena ke no kgopela re kgopelaneng ditshwarelo re tšweleng pele sese re fihlile nakong ya go kgopelana ditshwarelo ke kgopela o no re ke kgopela tshwarelo mo ba go phošeditšeng gona tšentši ke tlo le botša re ko riang go njwa le nako a rena re šetše ka only 1 minute mmena kgopela tshwarelo ka nthe ke irile šiwa go kgopela tshwarelo ko ra leboga ngwana wa ka bona mo go sasa ke tlo bolela le lena koko re tlo tla ka lapeng ke kgopela taba ye batho ba ithieleditše ke kgopela taba ye a itlo tsena ke baagelwane a itlo tsena ke motho e padile go tloga ga e fihlile mo pitšeng tše kgolo re fentšhantse jwale ka pitšeng tše kgolo re berekane le taba ye ge e ka ba le bomotsenetša ka gare ke tlo palela ke go bereka ka gona ka tšwela pele a ke re ya kwana rena re leng ka mo ene ge re fihla gae
a re ye gore mang o boletše ka mang a reng a kere tšeo di fedile ka moka le o phedišana ga botse a go sane tolo la koko a go sane o e seng tolo la koko ge le fitlha gae ge le ka ria lešata ke tlo tseba ke ntše ke le gaeng ka setle ga bolena go sasa mara ge e le gore lena le nyaka thušo ke tlo kgona go ka le thuša bana ba babedi ba koko nka no re bana ba gago ka moka ba hloka di-psychology so ke tlo bona gore ke bereka jwang nako a rena e re šeile ke nnyane le psychology tše wa di sepelang solanka di senetaelo ka gare o tlo gogiša di-psychology tša modimo phoso nomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 or o ka founela 060 9590303 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303 or le ka tlamola letlakale la rena la Facebook ke lebogile kudu ba gešo ke lebogile kudu malome ka kapa a re ya leboga moroka nna ke nna morwa motšhamaubane ka sona sebopego seo ke tšwele twede